te fasi sila tu to ya matali nei te on manga fono au foi tu la fono malolo sai mota e le to te se vai ngolo toi e fata ti ese tatu to on manga mon malolonga lo sau no le fionga e sui pale mia o ta pala o fionga mo fa o wino lo sau no Raftai lo fionga fon telai mo fa o wino o sau nei sunga fono e wala vale tatu nga luenga fatino e mo foi on faftai ya ila o fionga e mese io la fai nga luenga fionga foi lo tusi mo sui foi lo tusi ya wa foi tautu ino le Palemene le ua sau yalo talinga sua e mo foi fasilinga malos Palemene mal fa wa e tatu wala wina le fef o fionga fon telai mal faili tatu malo longa o mai ya le launga le neimtanga luenga ya yana am tafayoi tulanga fatino la ofionga le fontelai ya ole mtanga luenga nga luenga la wainga matina tele na tele pose lilo ya ile antoanga o mtanga luenga lo yai eona yai le pulenga la wainga ya ile e me se foi le ngate fale ya male aviation ya po vale savili fa pena foi e tato utility services eona yai ya le pulenga suavai ya me se malo si fal tise la fionga o se tala ile o te lenga o tato infrastructure pe lava ona ta ua le teme sola le sile tu ta ua wa o infrastructure e ma fai ai ona fa nga yoi nga luenga mo le tamau ainga mo se manuia o se atunu le lava ta ua mai ta wina le taunga ta o le tato infrastructure ye tele tue mafuai le tulanga Lala lewa, sila fenga malo, ina yeto sila yana feng favai. Ile lengata ilea, ya alfatu langaina, ungalu nga tal fengai. Ile opose lilo, ile tulanga na tupu mai, ile tato malo siang fai tise. E lava ona manino yai, ya nei Palemene mamalu, ya ile tulanga, lota oto ai mai le fengo fie, ya le fama moe pe ona ye le terminei mo le sila fea o lo o tulanga mai se tulanga yao ona mana mi ai se seleni se tama o ainga tala fengai e ma fai ai ona si tia ma ia fa le leia le tulanga uti o iai le tatou le tise ngosi ile tulanga yai o lo si pe lunga le tama ainga se tato tunu si lunga le mana mianga o le tise tulanga fa pena pe tai e le o tulanga mai se tulanga le lei ya le tulanga o yai a tato wafi ya ma le tulanga o lo produce mai ai e polo ngosi mai ai le tato le tise le si vola le vaenga ya o foi ona to silsila ile ele ilo tau o tuta la fengai e mai se le pule ina le leio aseta ina ia mafai ona engata ia fausia ia fa le leia mai ia fa au fa ngaina pe ya o tato ngalu tele nei mo le atina manui o se tato teno lona lua la feonga e lo tilo ia ile fenga fa vai to tu na ia fa tinonga ngalu ia po functions so fianga ia se o sai na wala o fianga mi stalo tu lai mai fa ila vele fianga te tai fa sa ia le ma watu se me vi fa sa o sa noi a tatu tala no tati na infrastructure le tatu tala no ngalu tele tai pe o wala wafu tape o el tise
O atina te tele ia whalangolango ia isi ta mai atina. Mai a tatu talolo ia atina te tele ia. E a wala te tele, e le kise wafu, tulanga umana. E whaitau miliona. E saola le saunoanga. E whaingata e le tulanga tau tupe. Ono le tulanga lea ua iai. Ua tatuanga e consumption expenditure vis-a-vis development expenditure. Le lau tatuanga e ina e consumption expenditure ai oki ai le kako development expenditure. A le lau a saunoa le minsta e tau tele le tau tilo iai. E leanga o e maua mai ai ia seleni mai le development whakupe ai le social development e le mawhai ona atina le social development tulanga tau waonga tulanga tau whalmai pe ale lava le atina e whalaolango e wale te tele infrastructure development ai mutua whaingata le tulanga lena ona le ua esel mele o tatuanga iai o tatuanga e mo meo consumption expenditure e pela o mea ua mafuri e tatua tinu le teimil nei pela se tulanga lena tau te le saunanga se koe kilkilo iai il fa vai o tupealu o le wanga i el malo. Alo, kai sa no fiona le te teritonga ia, tu atu le no fa wol sa no ngalo fiona sui parmia. Aftai fa mawina ile nganga tu mut fa lalu. Menatu lo ngai mai le tulanga voi le o le fa ngai no tupe tua. E va tu fa ngai na. Ma ainga. Ai le fa nganga tatu tupe. Ia mo le ati nai. Tatu infrastructure. Whamawina tonue se teimi ia ona anga ia tule iai e wa lesi le vaenga lona wha ia e lai ona whale ton o tato resourcing framework o lo whatupe ai ia a tato infrastructure peia ona sao noa ia o lo o se leni o lo avatu i tue i tato a fioanga e ati ai ia o fa moe ina ia tina ona ua matau na ia ilmativa a matau na o tangata i fafu a matau na le toi masani o tatu tangata i le ngā lulue ia i whātuanga lau te lenga lea lau fionga e la o tuese tala si taimi whainga whawai toi ftunai ia o alfa tinongo ngā luenga a mese foi lau fionga le whongu te lai ia ina ia sila fo tilo technology tala whengai ia mo lengata ina ia a mawhai on whatino ngā luenga whawau sustainable ia maise foi ia ina ia fisosoani ia ili tato renewable energy whateitainga ia o le tilo ia pe ona ia ile nevai tau i malo sianga whawhawina pe ona iai ia ma available e lea technology pe tai lau whionga inisio nei technologies pe ona iai e tātou solar ia e le o consistent foi ia lo lantou whaongaina ona e le tu mau ia le production ma le energy e maua mai ai lau whionga whangfutalai o nai vaenga na mua ia e amatai ona tanguta le tātou cost o tātou infrastructure a o mai foi le tau o wala ia pe ona tau whai atu ia o le tūlanga lava le nā o ilo iai o lo matua tanguta tātou o wala fua i isi atunu o le Pasifika ma isi atunu o le Rarangi lau whionga no mai leo li tūlanga no na lua ino nao te lenga tātou tu mai whapitoa e whatino ai nei ngā luenga ia pe ona iai le tātou infrastructure e manau mi tele le to mai
I le na o insinia whai awala, au so se tuai ngā insinia lava. Ia, e le wana onga lea, lau whionga whongtala i le no Samoa, lea tunu e whengai ma le nei whawhita auli. Petai, e ele nau ta inga, ina ia toi sila. La whainga malo, ia ele ngata, i tātou wa onga, ma i lātou atu, i Avanoa Whaskosipi Universite, ai sila foi, ia tātou a onga whamatata e sese. Pea on silfia. Le me fia whasa o lau whionga. Ia, ma maria mai lau whionga e si Palemene, la tuatu le Vanolo, e tai o le tuangai, mo se me Sanoanga le whionga sui Palemene, le anga i tonua i le capacity problems. Lana wenga o tangata o lo iai to mai, e le ngata la o masini, tauna lava equipment, whaatino i tātou ngā luenga. Au tangata iai to mai. E iai la le awala mi whaiai on la whafole i tū lea e se whautuanga. An mafuanga la o le mele o le tau wafo o tātou ngā luenga. Ina ia mawhai o na tau wafo tu tusa mai tangata i tonu o tātou atunu. Alona wenga, o le iai lia lato, o lo iai to mai, a tau wafo la, e compete, o le mela tau e tiltulu e tātou, o le ofo e pitusili o le maulalo, a o tangata o la iai to mai, e tusa pe tolua ia tātou operators iai, e le tūlanga lea o le fausia o wala. Ala le mea watupu. O le mea watupu e le matoa le vai. Lala le whawhitauri. Le tupu mai whawhitauri. E la wala le si umu. E le tāle whengai ia le vaenga lea na filfili. O le iai tātou tangata. E iai le to mai. O te le lopen whapewhea na whaile tenda lea. Na maua e vaenga lea lātou te whaia nei. Ma o lea te lea e tātou whawhita au. Nā whatati atu i o te whatafu. O lesi lea a wala. O le tenda le lei o tātou alwa. Nā whionga rung whetalai. Ia. Nā. Se on sa imara wala whionga. Ia, se tuatu le vanoi le. E popo si vaanga le whapopo na o huna sa tau talai. Se me fi ma whamamlama po se me. Ia, me fi whasa. Ia, se sa. O tātou awala ia pena tā ua. Le a hoisa au tau talangia le tātou atina tele infrastructure. La wala le anga isi umu ma tātou alawa dam, ma tūlanga whapena. Na le pe e matauina. Poloketi te tele ia. O le e whatupe mai i mo meo whatupe e whafu. I ei le ATP ma the World Bank. I ei ala tō qualifications. I ei criteria e whata oto mai. I le taona ausia company Samoa. Ia po company umai e tau wofo. I le whaingo ngā ruenga nei. Tam whaila ia o nā fia tono le whitwhiringa. Pela al mele tula i mai. E o wala le awala le anga isi umu. O le tau wofo e maua company le mai Asia. Ai pei e leo ausia tātou company nga waa ia mna o mia. E le World Bank. Ia ma le pole ATP. Le lau te fundinga ngā luenga lea. E whaisi maua ma ausia ngata. E tātou company. O le mele au tupu. O leo te vai atu ma le maua va per company le fausia ina nei la wala le anga isi Se company e la toa ia mta vai omo construction o le o fale. E le tiring na to ngā luenga construction mo mo awala. Pe o le mele se to e sida i tūlanga ia. E tau na fi nau malosi. E whatupe ia so soan me fole ma wai tupe nei. Ina se to na ia la qualifications. So wale tau te malama uma. A ngā luenga ia whaatino tātou company Samoa nei. Ia lau tātou mulmau nea siri mamao na ilo ngā luenga le whaatino nei si Ia peo tūlanga na o na le foi si ati na e lumanai. O le i whirwhiria ia ni ala company.
ina te ho wo te tula I mai na tulanga pe o le fa poponga le ala o fionga le fon fetala I le mtau pulea ia tu le vono lo fionga sui palmia ia faftai famawina malanga fa lo le tilenga o tuanalu mo le silsia le tulanga o le tauofo a me se foi ia to mai fa pitoa fa de ne fa moni le leile vaenga pe ono tom fa tu te mo solo ia ile o ato o se capacity technically ia io tato insinia nei e mata ile tulanga o le designing o tato wala o sit fia ta ua o le ato o le ia o le tomai mai lava le tapenanga e o le design e o lava I le tulanga o le fausia ia ma tulanga atoa e o moni o lo iai le capacity tonu tato tunu le tulanga me fainga luenga tulanga fapena ia pe on sa no pe tasi pe lua pe to but ele o mafai e tato ona fina wina na vaenga le vama le World Bank ono le tato technical capacity internally Eu feel volgens de leider met je vasa. so dwai se o sai mano fionga sui So palmia santele mtau pulea. Le ngal tatu o wala le lo tu ne alu le port. Amata tu malifa. Ona tanole o tatu ma le World Bank. Le fengol tenda. Le finau le o tatu. E na le tasiar company le tu tonue. Na te ausia tulanga ia. Aia isi company am fai ona joint venture fatas. E fausia le watu le I malua e tau o le malai valele. Na io ina le World Bank. Tu fatas ia loa company tol. E afia ma le company le Ruri Art. Ia le alanga mangia le foi. Le fuafuanga na le fina o tatou. O lea wa iai la tone sa fausia le te tele. Fatu pel bank. Ai o le falvelave le tupu. O ke le lopeng fa pefera a sao mai kampani le. Le fa yangei le wala. Isi o mule o ke le fa fikau. Faftai ia fa wau sau no ngalo fionga le sui palmia masalo lo misi le fa fonga te te lu tu ngai le amatanga lo fursang le tau tato wala oe tau yo le tenda ma le tulanga pena ia o le taula tau yo te pena le malo se fu fonga tal fengai control ai le tau awa le terminei ia wa tu al tato fa tinonga I konkalate asa war konkalate tong tapeano tom fayat luas fulto sang taluai sa fayono fatale wala luas la wafi petor se la wafi kilmita 10 nei ia o atual miliona Viva sao la wafi le nala o fionga fong talai ia ina ia to mayo le na fatinoi ngalwenga nanga farol Ei o wala ia ma tu tala no tuai. O wala la fa tu pe me fafo. E sei ma wala o le fa ia tatou. O lona wenga a fa o le fa tu pe me fafo. Ba fa tino tatou company. O le ala o iai le quality le na fa ia tatou company. Na fa ia tatou wala pe fo no tala no atu. E le fa mai ai no wala le lotu le malua. E tau o ile airport. Le tal no ati wala ye fatino e fund mai company o ye fala po mai faf ia maro sau no ia ia lo fionga talai te mai le la tong fa tu ai fatino la vaenga mai peano tong fa atu o le tau le ye te milene o me fental na mai ina ia monil tatu tutotas e te tau e ono tātou sila ia wala talawhenga ia aua peane o tātou whaalango ia tu nuu mai whafu i le whatu peina o tātou infrastructure o le atoanga le nala o whionga le tāpenanga vai alo whai le lumanai e ano tō vai atu i le awala le tua e 4 kilomita ai se furu 5 miliona lona tau e le tau ngofi e o whai ala I isi awala e whapena
Aore no no ta ina ni taunga ta tele. Ile amatanga le reform le la o ye. Sa ye le fa mo ngol malo. Ele ngata I tonu le loto I tonu le. O le tato tanga luenga le design. Ai mai se foi le sapalaina o le ta. Ia male ma. Pe ta ina umani. Ua outsource mai tua le design. Ma le tulanga le lau tato taunu le taunu unga le na. O le taunga ta. Before na fai le lua fe lo film. Le la ele nei tem. Le la to mo fai perno to fai atu. To ilo. To ilo tu langa tala fengai. Awa ale ma fai on fatu pena. Ia le mana onga le lima sul valu awala le nei fona. Le ma fai. On fatu noina. Petai ia o le tom fai atu le na. Le si va enga e tom fai ai. Mai le to mai o le planning fu te tau. A mai se al tatu asset management. Ta ua I o le vaenga lea. O si vaenga lea pe sa tele ina le manatu ma mawhai ai. A o le vaenga pitu ta ua lea. Lau whionga le whong talai. Le mai ai o le tatu whono I lea so. As whareili. Sa whatino ai lea se singa le. Le nemtanga luenga. Ia ma le pulenga flau inga lau lele. E la stonai. Sa matu lea sia wala taitasi pe on na mori mana o mai ai. Pe itai ina ia asi uma le tele o awala. O le tu lea, awala lo ilalo, o le pulenga le, ale pulenga o flau inga lau elele, lau whionga. Whale tonu tulanga o e conditions tato aseta. Mai o le tala manino le na, e le tulanga o lo ta oto e le teminei. Le ala lea e te tau ai, ma le tā ua, o le tulanga tau asset management. Ina le ngata iai, ila tau e ili to mai whapitoa, mai se lava. I insinia, e ailo latu to mai whapitoa. Le ngata insinia e fua mamau, tulanga tau se leni, a mai se fwoi insinia e ailo to mai whapitoa. O atu ainga, whalelea, e whatino ai, ia nei awala. E iei se avanoa e whamatala wililiai, i ta I ili tal tonunga. Ia, o lewa no fale sa tu ia maari ta ua pa tato fatusa lava e le tulanga o ta oto ai tato wafi no si el tisele nei teni pe ana si le fia ia e pe o tulanga lo to oto ai foi le to sanga lua fe su fitu ia na ia sa su te ovala mai o pepe o momoli o le tato malai valele mama uai ele o ia lava se tulanga asset management fatino le vaenga sa te pena il fang fa vai le na vai tau pe tai o mai terminei ia o lo fito soa ia il tupe ia ma insinia po feta auto ai lo fiong al fong talai le nganga na tam fa ia tu ai ina ia le ngate fa sa ina tupe mai tato ngalu ai te pena le lei fang fa vai ina ia ma fai ona si idunga ia le lei o tato wala mo le paia o le Palemene tele la to ena talo mai ia auto wala ia o lo fa mawina uma mai ele nganga langa te talo mai al fai pule ia manatu le io le wala ali se fai pule o lo sila la le tato iona aseta awai awala o matua onga le fa le ton ai te le lo la tu sao I lo tatu tu mau ainga ina ia mawhai o na awele wha mua ia I tūlanga tala whengai wha pena ma matai o na whau mai ia le tā penanga o le tātou a seta ia wala ina ia tūlai mai se tūlanga tala whengai tele vaenga e whare tono e lau whenga ia e pēa anō whai atu ia le ngatai le tau ia o le tūmai whapitoa mai nai o tātou alum whanau o lo tau tuaina ia le tātou a me tanga luenga lona wenga e tāua mai le planning e o lava I le decommissioning o la aseta e te tāua na tilo iai ina ia maua wha maumonga talwhengai e improve al tātou aseta lau whionga o le lona wha ia pēa anu tau mwhai atu o le tātou resourcing ia por whatu peina ia o nei aseta pēa anu whai atu I le point mua ia o alu lunga le tau lona winga
Wa mata o na tātou tilo ia ele tu langa e whatupe ai ia tinai. Wa tinai ele tau ngofi. Lala lea ia te tau na tu silsilan maloi whai ia i se whainga tala whengai whatupe ai. Pea on silfia lo iai tulanga tau fiwa levin tulanga whapena petai ia elo iai fut whamumua ala whainga malo tuanai. Ia ilo na whaongaina la silsila e whainga malo ina ia tala whengai le vanga. Me viva sa o lau fionga. Ia, sei tu rei mai lau fionga li. Tai rei tua ngai mo se me viva. Pe ia si to o lea tu le mai saunanga a sui Palemene. Ese a wala. Lea e a wala ngā lue. Ia foi a wala al malo. A wala ngā lue la le tenda au ti tua. Ia whapena foi ma wala ia te tele al malo. Wa kele foi la ka ku kampangi le we yai. Kampangi nga fakia ngā luang kele. Ma kampangi nga fakia ia ngā luang alaiki. Ele ngā kala ingi upolu. Ai whapena foi sa vai. O le ku uma la komsingi. Le ku uma. Au ka ngaka wa lava ko mai. Ele mo meo le fausio a wala. Le tulanga na tau te le ai. Le mele o le tenda auto a wala. Ia toi foi le mea na iai. Ia mawai le avanoa. E la tau a al tulanga le. Ile tau. Tatu te lo uma a fai e kua ele. Ele vaenga. O le a wala o tau. Na o le lima selau iata. Ka mawai le ngā. Ka lima selau ia ka uma. O le tulanga le whape mai. E tilo i fioanga. O fioanga uma. I lima sfulu tasi tu malo. E kawa uma i awala ngā lue. I la tu watina. E le se tu malo e whape. E le whataua i a la tu tua mauta. E tau anu fua te tau. I a whai uma awala tu malo. Ia, tua te pere avano rau fionga supan mia. Ia, lau fionga whamamona leitu o lei tā penanga malutanga. Ia, maria whenoa alo whinangalo rau fionga sui. Olo tulai mai le whaula vea whale alupo. Ia tua tula vano la se me via whamamlama lo whinangalo po se me te whisau na whasa. Ia, whamamlama mole lau fionga. Whaftai Ai lava mole avanoa. Lau fionga le minister. Whaftai tere mo le fola sanga malama lama. Ia na e tā ua e pe lau fua whaatatau, pe tasi kilomita ia e aluele miliona, vale miliona ma le tolu tesi ma le 5 miliona. Fie e whaailoa atu mai, whaamama a venga. Whale alupo, e 4 kilomita e mai yuta, sau mai yuta la awala al main road, e tau lava i tai, le whale alupo tai. Ole talam le le mo oe. E walua ma le afa kilomita o lawa uman whaata. Alaila iei vaenga i leanga lava. E lea whaina. O le sila tasi ma le afa kilomita le tau i tai beach falles. E ma sanya na whaatia ingai tourists. Ono leanga la awala. E toi fo ia iaisi. Ia waila na o le tasi ama tesi ma le afa kilomita fia moe se awala tae alu i whale alu po tai. Tere i tourisi. Tere le fia o tangata. Ai taua lava lau fionga oile la o mua toi awala tai fala lu po mal falo halo lava Alo whaftai, ia ono le mta sa no i ele sui o whale alupo ia sa no lau fionga sui i parmi. Aftai tere lau fionga. A tonu e i te mana tua ele talingalu o se tasia nu sa fata. Sa ta pena la umma e te ia tsau fai mai. Ua whai merka peneta i le whaia. Ona tue le whapenal ni vai tau. I le tulanga, i launga te sia uma, pēa no whai atu, ele ia sita i ta sia. Au le nganga iai, e tātou i loa le tulanga o ta oto ai a seta o awala uma le tātou malo. Aisa, e iai le mana onga, i launga te sia ai tangata uma. Ia, o le ooi, le ainga, e alai le, e ala i le whaongai no tātou awala, me se wela tinae. La nganga le lau whionga, ia o lo tau ta pena ai whainga whaavai tal whaingai, pēa no whai atu. Ia o le tūlanga le tā ua ai,
ia le to mai whapitoa. To mai whapitoa. E ele whisiri na saunoa ele whiunga ele. Sau whapito i las whareile lana saunanga. Mai tā ua tele lea saunanga so matu whalongolongo. Saunoa ele tulanga whainga whawai. Ai mai se o lea le whainga whawai e mawhai ai ona te pena le lei. Pena le lei. Ma whaatupe umai ia mana onga o le tātou infrastructure. Lau whionga e whaingo whie o le tati. Ia awani whapokikia e ti na o le infrastructure. O le tali nā lau whionga. Langa i tele ai na whia ile tūlanga o le pokiki peitai o le vaai mamau o se ngā luenga i te tau o na fō ia nei le whawhi tauli. E le i titi le whawhi tauli o tau ai o iai nei taimi. Ia, peo le nganga le nāla o whionga whamawina le nganga tātou kong kalate loko. Mai tūlanga fōi nālo te tilo iai. E le ngata ia develop le local contracts. Ia le lei tātou kong kalate, a pool of contractors. Ai ia siliona le leile malo whatinonga ia ngā luenga. Nang whionga whonga talai. Ia, o nao mai leile tātou resourcing, ia pēa anu whai atu, mana o miel toi sila. Ia la ngā tupe tala whengai, wha tupe e tātou infrastructure o neima le manai. Ia, ona, i tātou i tūmaro teitas, ia pēa anu whai atu, iu whamawina, telo tāru sanga i tūlanga tau awala. E le tūlanga tau suavai, ia o le asa sauno iai, nisi o sui whai pule. Ai mai se lava, ia i whai pule, nisi o i tūmalo. Wai maunga tolu, whasaleanga tolu, sanganga tolu, whalea lupo, whaleata, whalauri lua, ia ma le telo i tūmalo, lo iai manaonga. Sisila ila u whionga, ua ono sutolu tausanga o tātou watia, tātou tutua tasi. Alu fo i lunga le tātou tamau ainga. Peitai, e leo whamali aina lama, ia le whaatuptupla e o tātou tangata, e ala i basic services nei. Le ala o whionga o le tau mwhai atu ai, le to mai whaapitoa. To mai whaapitoa, la tau te lotea, ma fuafua, ma tapena, tūlanga tala whengai, ina ia tali mai, ia le whaamoe o tātou infrastructure, i le lumanai, whaamawina, ia tārusanga uma le tūlanga tau suavai. E, watu pēa se whataita inga, lau whenga ronta lai. Asia nisio au wala. Lau wala e mo ia, e o pērua, ere atua se lima sifuru tā wali laso. Nai lo le whau atua le wala. E mwhai ana atu whai whalea la vai wal me mo mualea, whai ala vai leto sang, tantanu na ia le lei. E le tau whaataina. A wao le mea tau, e te tau ana whiololo le tūlanga o le tātou payment. Me whai o lesi tau sanga, watu lesi tanu. Lua tau sanga, watu lesi tanu. Ina ia mafia fia le leita, whatoa whata. Fuafuanga na, se whele tupe. A lai whamalia ina le tele o tātou tungata. Peitai, a ave i tua i tātou kongalate. Leo te lenga, o le whai atoa le wala le te metasi. Le ala lela o whionga, ia, tatia mai, la ngā lue ai, tā ngā luenga, ma le tā penanga tala whengai. E ai nei me tā ngā luenga sa mai o lato finangalo, i moli a wala, ia, ai me se foi, le tūlanga o iai le o nanga le PC, ia inisio a inga wa mu, o a ngai uta, tūlanga tala whengai. Pea ansi sile le, tātou tala whatau le tupe, o nawa iai tupe sosoani, ia e sosoani ai, i tā penanga nā. Ai se na au whamatongi ale tūlanga o iai le tātou IPC. O le tātou install capacity terminal nei service ai le tātou o tunu. Le ama le fitu su wha megawati. O le peitai, o le output o le tātou production.
ia po le tise maua mai ina ua ola tatou afi ona o le tolu sefulu ma le fā e kauati a o le pik ia po le pito i lunga lea o le capacity e mana o mia le tatou atunu e i le tolu sefulu i le tolu tasi ia me kauati o lona uiga e tasi a le afi e le ola o pere si vaenga o le atunu o le ongonga lea lau whionga le ala lea e tā ua ai le tamu whai atu pēa lava pēa i le tō mai whapitoa la tau te fua inga te tau whanga i oi lea tūlanga o tātou infrastructure ea o leo te lenga lea lau whionga le whongtalai ia le tamu whai e tali atu mana unga i tele o tātou tūmalo o lo iai fo ia mana unga i tūlanga o le wafu pe ona iai le whaloloto inai ia o tātou isi umu pe ona tāua ia pe o le nganga le nā o le neimtanga luenga wafu o taulanga o la ile mana onga le nā Luenga se mea ki whaasa Palemene Ia, se tūlei mai lau whionga le, mo se malolonga lau whionga sui Palemia. Sano lau Whionga le Mingstar tai tai ritu atu. a sui Palemia le tūlanga o fuafuanga mo le tātou el tisi o le mea nā lai o nā ave tātou wafia mai tanu ngā manono e tu i tai fianga o le tūlanga o le noise level o le pao wafi i tanu ngā manono nā lai o na ave mamao a ko ngā vao ia o na tai mai ai lo leo o mori nā e le aise no fuanga e la tatu o na fausia leo tātou o tātou wafi anga i le i mo meo o le afo e le tise mau mai le vai na o tātou i le lima sfulu pesene whai ona wha el tise mai le vai ma le wind power ia whapefo i ma tātou malosi e mau mai le la ona fa o lo lai leo le afi na a o i teimi e fa le tono ia le el tise le on fa aki lo leo o filana le sa ola ya fa la so tato moli ua tupu le demand ma ua mo mia e pe le growth o le meu tupu ua vesel tangata na ia insinia na whawhainga luanga e siaki ma maintain lafi i utai i fianga o le ave senga lalena le nei ngā oke eka ka wawhinga i ngā o le meo te talanoa tuai a to e mainta tu wafi le lei te tau ona wa ai le lei tangata e nofo e maintain na tatu wafi ia wane to e tupu mai mele na tupu le wa kiri a fai ngai ka kou i le kisa Malo sau no lau whionga ia. Se tu atu lewa no ia whale ata tolu, la se me... Haftai, ia leo se me fia whamam lama o i ngaluanga titeli. Me fifa mamlam sau no. Pe se sau nonga, po le ase fuanga al tatou malo, le wafu lea, le sa... Le anko a fio mai konkaluai o le amata, i vai usu. Leo la fu fai ngongi le wafu vai tele tanga le manga o i vai usu po le ale se latest o le ase kala mai le wafu le ko sila mo ka ko vai fa ke le fa le kongo le ofi ka ko wafu lai kai se aki nga ele o kong o ka o nga ve fa mo mo ka ko malo le nga ka ya adwe ngol ka ma ai o nga adwe nga ke le so swangi mo ka ko ya ma fa la la Ko me lau whionga sui Palemia. Ia, olo iei whau la vea mai whasale le anga tolu. Pastai tere ro whionga Mingstar. Te ro mta upu sa. O le ale uinga ro whina o se mi fifa sa o upi. pe. Vaenga le matu o wala si mafu le sa pari. Ia, sau no. Ia, nao tatia zi au tafa. Masalo e a whape ese au wale tau sanga ina lau whionga malimtanga luenga i wawai ai. A wei wha mua. O le awala si male, po le awala lopa pare sa pari.
O te ringa luenga malo o fai e la wala lea, whalau tele. Ia, la la o toe, tawhi fōle vai ma toe sauton. A inga ngai au tawha ma toa ia whaina la wala o fiong. Mai tau atu nau whanga solo le wala le ilan. Masaro le masinga taluai lea sa ta whea e fōle si ta wale i tonu i le wala lea. Ina ta tia tu lea, ta whaftaio nau e fufuanga roa ma mawa tatu maloi. Au wala ngā lue i vai mtu na hapina whaftai. Ai o le tau sanga le nei tu malo ha mole pe aves fa mo mo wala le langa e le ia ma si ora sa vai e sa mai o le tu tane ma le tu e lai tu e le so poia la wala le o te le o tan no tu la fa pe na le matu tu malo ia sa vai a tu fa pe na on na finga so lai e le wala o tu le ma lo fa ral fa stai lo finga fa stai Malo fa manatu lo fionga. I vaenga ia, sa no mai lo fionga le sui Palemene. Aftai, ya, ufa mawina le lau whionga, ma le tūlanga iai. Ya, pea o le on tau whai atu. Tono e se teimi se asu. Ya, po se tau sanga whai am whaianga, design locally le tātou ngā luenga na. Ya, pea iai tu mai whapitoa. Le ufa mawina, ya, wale anga i luma. Watu pe se whataita inga o vaenga iai. E peo inai i le tua moa. I le tua moa i le vaima le nuu e whea ona pāma whamalepe nei le whioanga. Ai mafua mai, ia ona ua o matana tanu e tangata me e sa pe sa taulai mai e le vai. Wata slowly lea na anticipate tai i le sami. Saulola le vai ua ia walu loi ia mfa le tono le whioanga. Whapena foi o le tua moa e tau susu ingoa moa. Le ema sani o na whaina fo. E mafua mai o tanu. E se veu le tali vai na whai. E le tala whengai. E whai lo le tali vai. Iwa matau na peye. E upongi te tonu le vai. O na maalosi lo le i o le presai. E una e whafu. Tupo e lo leo pe whea. Pe lo winga nai ta ua. Aito mai whapitoa. E ai le minister sa mato ngā luela. Ia. E umai fol tausanga. O le aia se tono se insinge e whai. E whai umar e pokiki. Leo le winga leo le nganga. Ia, ina ia ta oto mai le whautuanga tal whengai. Mai ai la tau e i to mai whapitoa. Le ngate il matanga luenga. Ia, ai mai se foi. Ia, i whai unga tal whengai. Ona, o le tūlanga rei ai. E unga whianga. Te mau ainga, ai mai se foi. Ia, ia waunanga. Lau whionga i le whongftalai. Ia, o le au te lenga le nā. Asi mea upua lea peo na iai. O iai fuwhanga le whainga malo. O le tūlanga o le tātou utilities. Tātou swavai, ma le PC. Ia mai se foi a tātou whisota inga. O au nanga nei. I le te tau. Ona tu unia i lalo. E ona earn mai iai se tātou tupe maua. Aisa, o le tātou to maua inga wha moi runga. Ia o matanga luenga ni tolu. Na nganga le na, ia o la te sila foi pea no tom fai atu temi o sola. To sila whainga malo e le whetuna inga tala whengai. Ina ia mua le wha mua. Mua whioanga foi, ia o lo pongi sa. Ia pea ma le 2 miliona le tau o le eletisi. E alu, ia i le wha malamalamaina o le tātou tunu. E te tau o le wha malamalama. Ale memo mua, i te tauna ola, tātou whala marusianga, whae tise. Lau whiunga, ia o leo te lenga le nā. Wha moe o le neimtanga luenga. Ia, se tu pulewa no te tairu tua ngai. Taua le tau pule sau no ia le sui Palemia le tūlanga o tātou atinae. O le atina e makua sili o ngā lithia i lunga al kamao ingo Samoa. O le atina e leo tātou wafu i waitele. Ma le wafu i o ia sau. Whawhita auli o sau. O le eise le lava le afo le avas e o mai i tono, e ofi mai i tono. Ia waa. E le kiki asi me whai nā. Ona whatu am whailo lea o na tala asau.
i vaati tele mai o le lumalai le na o le tu i sifo o sa vai atoa fa pena foi lai i sale longa fa fitau o sale longa malos tele sa o le au ma tan wai fa pa le alava pa wana me tau tele i e tawan fa lo loto te mi uma a opia e ma kwa ke le fa le konga tusil tat le insinia e le 1970 72 na fautu e nal dato malo le te milena o le wafo lumalai o Samoa mo le atinae o i vaitele po vai usu foti ona tei ele ngate na le titi ai o lo o subject o lo o safa il million malo si le au le ala na mo le afa mo te sanga ke le au le sau lalo sau mai atu fafo e ola me la fainge mo me si mala e fainge le ka fia le au tanga sau lalo sami o ila i vai tele po vai usu ele a fia i tatou le au o inala le lumana i manuia Samoa le sa ave o i saina pe mfai no la tu fatu pea i mai saina la tu fatu pea te lo wa tu lai mai fa fitauli le yan tu lai mai le misela ma fa mai o covid ua koe kolo ai le makau ia so mai mal sui inga malo tu langala na al fautua el tato malo koe kuli lor makau pula o le manga il nga Samoa o i wafu ia lua alo faftai ia lo fionga sui Palemene fai mai sauno anga lo mata watu si uyo lau sauno faftai atu no lufa mawina mlanga faftai mo moonga o le te tai le tuangai ia mana nai tu o tatu mota sa lolo ngalo le fionga le te tai sa o i tutonu au tau pule le wafula ma e le vai manino ia e uma taipe au mulfanua e uma tau sanga o le ola o dredge o tau ese lo noni ia e tati ia se tatu fasoa i sisiasu pe anga i fatino lenga luenga ia i se tau sanga fasa o man matu tal normal company ele a toru masina la que stretch a ko aile ia le i vaitele ia la to vatele fai ngofia na la to fai ngalo kale ia tau to mai alo fina ngalo tai lo tuangai ia o sei a si e fono fa fainga fa vai malo ia mar fainga malo fo tu lai mai nei kai ia so no mai alo fionga sui Palemene ia mana to le to e se tala au le non e sau le e pe non fa penat lo fionga fo te lai la i fai se ngang fa tai tai lau fionga mal Palemene i le ngā luenga i le nei vai aso mai se foi o fionga i fai pule ui sa sau noa ia walawa tau soi foi ia le nei mta ngā luenga a wā le tau mawhai atu pamaliaina le tātou atunu ia tinae tātou atinae o lo tau mawhai lava i le se leni o lo mawhai ona whatino peitae ia e mawhai ona ngā lue ia mautou fon whawai so ni atu nisi ngā luenga e nei e mawhai ona whatino ma le lei o whiongan whong te lai whai usa mātu tala ne whiawhi e nganga whawhitai e leo poi le lilo e le nei pai ainga fau ma le ngai mai o le ainga o le whatuatua i le tua Samoa tas e whaleo ai le nganga whawhitai ia e le ainga ngai whawhai ma le au lango uma Samoa nei matunu e mamau whawhitai lau tau lango
tai atu le feonga le lipa le mea le laule le mali toa. I la utou taulanga te tali. Whaftai alofa, o lea ua tulai le tātou whainga malo. Whaftai atu, ai o le kāpeneta, whionga i whaipule. Ono lātou tapo inga. Tātou a inga i so se matawhale, i Samoa nei mātunu e mamau. Sunga i whawhengai ngā taulangi mo tau whaletua. Whionga i teitei whono, ma laulau a whono. A inga o mawhtanga teitasi. Ai a tupu mai e mwhalupolu, lo tau no piai, tau tua mai si o tātou a inga mai ngawhauwhai, whawhitai tele. Mai se lo tātou a inga lango lango, i a inga uo marau mea mamai, o e sa awhiwhi o mai, a wale wha moe moe o Samoa. Whawhitai te tālo, whawhitai alofa, whawhitai le anga le leifoa. Wa tali le atua, i la autou tautua ai tau marele. Lau whionga, pawhitalai e fia whawhitai asio mātou tu malo. Whalea lili e si sifo. Fiola la ngafa malalo nofo. Tauanga e se ese e te oe whalea lili. Ale au whainga luenga te tofia le tua, le sua lau sunga le toeina whatonu. Lau sunga tuna moso yo sia malfatua ya Susana. A sunga i prestene matai tayo e kale sia o lo ngā lulue i lo tato i tu malo. Mau tau whaletua. Malo te talo whawhitai tā puai. Wa e manuia ai whaiva o lo tato i tu malo. Apena fwe lau whai ngā luan te tofia le tua. Sio nou. Lau sunga le tone wili malfatua. A lau sunga le kia kono whalongo. Malfaletua. Fale taua malfaletua. E lau sunga le tau simtanga ruenga. Whawhitai tele. E ale loa loa, o le au na le tala le lei lo tātou i tūma lo. Mautou faletua. Whawhitai talo, ma lo tā puai. Whawhitai talo whamanuia. Mo whamoe moe, au wale sa ininga malo. Pai ei tapa au ma inga, whalau polo lo tātou i tūma lo. Fio alo whanene, o soli mainga, no whaswafa mau tapau, alal tairi filufi, taulau neu, man whalu filufinga. Lau to whatalo mangao, malu lau sona tō, e alpa ia langi satalo. Malu ia te oel tawanga se ese ia whale lili, e alu tūtua whama, le loto i whale man Samoa, ua whama alo whawhitai. Whawhitai alofa, whawhitai manatuane, i se whatau waa, awa e mauta i ke whau. Tai lau puleto fi ala i lau whiringa. Whawhitai tele. E wina luta le angai mai le taunu unga. O le whamoe moe. Au whalea lili aia o le nuu. Le ainga. Ta alo lava tama. Au le uso. Whawhitai uso na sa mātou tau wā. Lau tō whasia. E lau tō whātu mana wāo. Ai mai se lau tō whā. Tui loma. Lance. Whawhitai le whātua toa. Whawhitai sa ili mālo. Mosi o tātou i tū mālo. Whawhitai le paia o tupu mai. O le tātou i tū mālo o lono. E ale no fua swafa. Whalea lilo lo ai tau malele. Mai atunu mao. Ele lilo ila lo. Lo tung lau tung ngā luenga alofa. O si o tātou tu maro. E mai se, lau lango o le wha moe o le whaipule. Lau whionga le whongwhitalai, tāru sia, e nei bitua le tu maro. Wha moe, sa whenui au ma le tofi o le whionga. E a whimono mai awa, a safo. O le whongwhitalai, fia whawhitai a inga, wo mai masani. E ale tapu a inga e kale sia iso se whata whai taulanga, o lo alo lofa, e tapu a mai. Sunga le teite whongo le kale sia, sunga le toina ia e whatu te sā, ma lo whale tua, whawhitai whautua.
whaafitai whamalosi. Sunga whaiwhau pensione ia whatai si manu ma le whaltua. Whaafitai te talo. Sunga whaiwhau to ina ia pesta wā ma le whaltua ia inga. Ma lo tāpua. Sunga to ina ia Simeona. Taifu ma le whaltua ia alofa. Tātou pulenga i sini sifo. Ma lo te talo. Lau sunga te akonto ina. Lau sunga le whaiwhau ia nepo. Anai ma le galesia. Ea se tātou au lotu. Peta ia li māma le whaltua. Whaafitai te talo. Ma lo tāpuai. Le ngalo sunga le toina. E auta mua ulu ma le whaltua ia whiula. Le galesia. Aia sa tuala ma le tātou nui whasto. Whaafitai tāpuai te talo. Nai matua fui mo nonu ma le tinai au i lau i Australia. Whaafitai tāpuai. Uso matua whawhine ma ainga o lo te talo ma tāpuai mai. I tawhai whio le larangi. Whaafitai tele. Whaafitai foai. Whaafitai tāpuai. Whaafitai whaiuso. O le paia inga lo na lua. O le alofa o le atua. I la outou la lango te talo. Ainga umai sa mo nei ma tutuila. So se tu malo ma so se afioanga. Ele ngalo la outou tāpuai inga. Ai mai se ele angai atu le fatuatua i le atua Samoa tas. Tō te lei alo ai sa tō le lango. Whaafitai whai a inga le lei. Whaafitai lango lango le whainga malo. A le fionga le laule le mari toa. Umalia le loto, umalia le nganga. I lau taulanga mo Samoa mo na whai. Ia, si o tina. Ia la taua. Ia, o lau tāpua inga. O le whaamanatu whai pēa. I la o inga whātonu tonu wholau. A le whai au ia ione. Ia le whiwhi la mea tonu ke riso. Whaafitai te talo. Whaafitai whamanuia. Whaafitai le tō lua mar whanau. Te le whaavivi atu. Ai e tu maule vi inga nei e whaavavau. Mo le atua o le na whaia mea uma. Ma alore onu sai. Ma alore nga lue. Whaafitai tautua. I le tātou wala wina. Lau whionga le whongtalai. I whaleo le nganga whaafitai. Lau whionga le li Palemene. Lau whionga le teitai o le malo. Lau whionga la ule le maritoa. Malo le unu sai ti ngā. Whaafitai le lofa ia Samoa. Ai alo wala wina. I loa nganga whinau. Le nei wa whapale oe le atua. I lo loto mau lalo. Le upo le tusi. A muie anga malu. A wae whai mo latou. Tofi o le nu. I manuia lau no whainga. Lau whionga le Palemene na valu o Samoa. Whaafitai foi le nei tu malo. E le whaalo alo lau whionga e ala le tofinga. O lou whātua tuanga i nei tu malo. E la lango i lu whame moe. Mahatou talia. Ma le loto mau lalo. I e tau i manu lau taitainga. Lau whionga mul pola. Pai o kapeneta. Whionga min stalango lango. Manu iau tu whaiva. E le aise mea e whainga tai le atua. Sui mamalo le Palemene. E alau whionga e le sao whapito. Taitai o le tua ngai. E manu iau tu whaiva. Si le whea e le atua. Lo to walofa tau tua. Le au whai ngā luenga le malo e fi whapito au ngafa sa mātou tala. O tau lava o ua na whaalanu maha veave. A wā Samoa malona lumanai. Ua wha malo tau tua tunu. Mai lava i le tāpenanga o le soifua o ina. Sa e tapena i le whamaoni. Ma e matau i le atua. O le a matanga le na o manuia uma. Patase ima le alofa. A matua i sa tāpuai. Le nā ua utou se e manuia. Whasoa atu e le atua.
e te tautua ai mo le manuia o lana fuafaga sio tatou atu nuu pele o Samoa. Malo sa ili whawhitai tautua a o le upu a Samoa e mai e au le tauola e au le whangota na o sa mātou tua lalo ma le tautau le mau i le tō whae tautua i le paia o le au whai ngā luenga le malo e le ai se tūla fono e sili na i lo le wha maoni e le ai se manuia i so se tangata na i lo le wha maoni e te wha maoni mea iti e te pule i mea tele ai sea si la fia e le atua au ngā luenga uma e le to e whaingo fie o na atoa se wha maoni ai sea whaingo fie mea uma i te mau ainga petai e leo tutusa uma le te mau ainga o tangata i le whaingo fie o tō whaiwa ina nei vai lua ina lo tō alofa ia Samoa ngona vai lea o nā o le te talo i le atua i whamanuia i o tō whaiwa na te whamanuia sautua lasi i la o tō tautua au le nei e leo pongi sa i le whainga malo me o lo tutupu e mai se a fianga tulanga na o iai le tātou whainga malo le paia inga o tuana tautua nā le manuia o le tautua le ata mai o le tamau a inga i le mawhauwhau o mea lofa le atua mo le manuia o ne tangata pai mai le whamanatu a Paulo ia Kolose i e tautua mo le atua o mea umalava tau te whaia ia whaiva ma le loto peisea i ua whaia i le alii ai leo tangata a wau o tau i loa e maua o tau le manuia mai le alii ma le tau i mai a teia o le tofi lea a o le keriso i le whata oto a wā ua whaia e o tau i le tasi o ea o pito i titi o uso nei o a ulava lea o tau whaia iai lau whionga le whonga talai o le nau ta inga le nā tātou tautua puna wai tautua wha maoni i le atua alai tiute o tau whiai i tātou tautua ia manuia le rumanai o Samoa manuia o tau whaiva tau i sautua lasia le atua lo tau manuia i lo tau soifua tautua au whionga le whongatalai ma lo whai o whaiva le nei aso a muli ma le ai se tala e lau whionga ma le nei fono ma le nei tala o le tupe whionga le whongatalai ma le sui whongatalai wha malo wha whitai wha manuia le tua i o lu whaiva lau whionga e le whai lau tusi le fono ma le paia o lau whai ngā luenga ma lo tau tua tunu wha whitai wha manuia le tua Palemene o Samoa i wha penao no tātou whaia i le ami o tonu nau i le alofa wheo ai ma lo tātou o tua ma le loto maulalo soifua ma ia manuia e manatu o lea ua mai auna e vase le tau whai pe o le upu i lau ele ele o le tua masanga sala ia ina so wafu lo so wa wa to ia ti o le tau tianga upu foi o le atunu a tafe manino le vai mai atu maunga e mole maa o le alia o fa malor sa unoa fa malor su ile ula ala il fa mala mala mai na fa pula nisi o mta up sa mai ele maota ai mai se ai o la tau ave ina fo i mta fa yoi ale fionga ile li Palemene
e lau afionga i le sui Palemia. E le whaingofie le pale ma le folau. Ma lo le ono sa i lau afionga. Whamanuia le atua i au tōwhinga e maise o le wala awina. A lo whangia e le atua lo so i Foretino e maise o la le anganga. O lea ua maea o na tali fuaitau le malo i mta upu sa langa e sui sfono. I saunoanga whalau i tele i tūlanga tau tupe ale malo. Ma le tamao ainga o Samoa. Ma whainga whaavai tau tupe ale malo. Ua wha malo saunoa. Whaafitai lau a fionga sui Palemia. Ma min star kapeneta. Mo le whamanino ina o mta upu e le ngata mo le silafia e le Palemene. Ai o le whaafonga tapua i mai a Samoa. Whamalo whaafitai. Ua mai au na whaatu le lafo mo le whaitaunga whaalua le tūlafono tau whaofi. I le aso ono o Oketopa lua afe luas furmalelima. Ma ua whaapea o na whaaluaina. O lea o le atu ina atu lori fisili. Fisili. O le a whaitauina nei le tūlafono tau whaofi o le whaatatauina o tupe lua afe luas furmalelima lua afe luas furmaleono. I lona whaitaunga whaalua. O e o finangalo i ai saunoa male ioe. Au ese le le ai. Ua manu malo le ioe. Stula fono whaatanga ina ele whaatauina o nisi o whaingo tupe ma le whaapatunga tupe mtanga luenga tupe. Ma le teunga tupe le teusima vaenga le malo. Ma lona whaongai na whaapatoa ngā luenga whaatino mo ngā luenga whaatino la ite tuina atu mtanga luenga mo ofisa. Ngā luenga whaatino tuina atu isi vaenga. Ma ngā luenga o whaia vei masui o le malo. Mo le tausanga whaale tupe whai wina le stols fulo iuni lua filuas fulu ono. Tausanga whaale tupe lua filuas fulu lima lua filuas fulu ono. Alolo fio. Ngā luenga so ai. Au le ialo atu i le iloilonga au ili ilo tūlafono tau whaofi. O te fia whailo atu, whasaonga la iti ua maea o na whaia i le tala whaatau au tuar tupe. Luafe luas furmalima, luafe luas furmaleono. I le mua ilo nai tūlau se lau luas furmale lua o le lo minga Samoa. Ma le lua, whasaonga e lua, i tūlau se laus furuono o le lo minga Peretania. O lo whailo atu whasaonga i le tūlau e valu o le lo minga Samoa. Ma le tūlau e valu o le lo minga Peretania o le lipoti al komite o tupe maua ma tupe tutongi. I le tala whaatatau au tu o tupe luafe luas fumalelima, luafe luas fumaleono. O le nā foi watu ina atu i le pepa whao popo ngā luenga, luafe luas fumalelima, luafe luas fumaleono, nu mela tas. Ma ua mai atufa ina atu i lunga o au tau lau. Lua. Tulafono tau whaofi o le whaatatau ina o tupe luafe luas fumalelima, luafe luas fumaleono, ilo ilonga au ili. Le asanga i atu le fono ao mo le iloilonga au ili o le tulafono tau whaofi o le whaatauina o tupe luafe luas furmalelima, luafe luas furmaleono. I le whanga solonga o le iloilonga au ili o le tulafono tau whaofi. E mawhai o na sau noa whaatepa sui usufono imta upolo o tūsia i le tala whaatau au tu o tupe maua ma tupe totongi. A le malo Samoa mo le tausanga whale tupe whaiwina i le aso tous fulo iuni, luafe luas furmaleono. Whaapele li poti al komite o tupe maua ma tupe tutongi i le tala whaatau au tu o tupe maua ma tupe tutongi al malo. O Samoa mo le tausanga whale tupe e whaiwina i le aso tous e fulo iuni. Luafe luas furmaleono. I le pepa al Palemene luafe luas furmalelima, luafe luas furmaleono. Numela tous furmalelua. Tu sai ma tu la fono tu mau se lau tous furmalfa. E a mata le iloilonga ili o tulafono tau whaofi ona whamatalanga. Whamatalanga mua. Vai ngā tupe matala whaatatau. Tā ngā luenga. Tupe alu whaatatauina. Whaatoanga mwhai ngā whaiva. Ao whai o tupe alu whaatatauina. Luas furmale lua miliona. Iwa se lau valus furmale whaafe. Iwa se lau valus furu tā la. Au whionga fono. Ia, sei, tula i maile. Io si le tsoa nga tupe le lima se lau sulu afe le wa se mai talo tupe le sa fo ina talo ai mo le talo mua o le au ua se le nga ele usu ai le ua ave se ina polan mafuanga se tu na mero fio no fio ngale fonga fitalai
o vai ngā tupelea o le tatou talomua o le watu ese se toi whatala noa ina le taimi le nei le tūlanga lea o na iain suesuenga man sa ili linga lo whatino ina pe tatawa na whaawau ia ele ai man whaaloalo Siri, po le avea le awhai o tupe alu whatauina luas fuma le 2,000. Lau whionga Ia, sei tūlai mai lo. Ia le fsiri le whiwhai atu. I le rents and leases le sale longa. E lima a te luas lau iwa suwolo. A le ua suiene fast suwolo. A te ono sa lau iwa suwolo. Pempone mo masina whamtalanga. Sei tūlai mai lo whionga le. Min staff, aman mura. se toi tau noa mai ale te tai le tuangai po ngā pia tonu lea e La tonu le tūlau le sau no iei lau whionga te li tuangai. oi salunga Le tūlau na lima. Tūlau E e lima. ngana Britania. I tūlau e lima ngana Pertania lo whionga le min staff. o le tūlanga le tau noa iai o le lisi o le sao lea salunga i o lea e aton o lea pe fōlinga mai e salunga rent and lease ia pe o le ofisili laua fioga le foga fetalai pe o lē fesili le tele o le eseesega e lima felua selau iva ono aga i le fasfulu ono afe le taimi lenei ia atonu o lea ele o maua se mafuaaga le laua fioga le minista o fatoaga Sano mai lo whionga min staff ato. Ia, raftai mo le awanoe na wafionga. Ia, maa kua le ole o maa ua fo e ringe mkanga ruenga vaenga ne pe onga sao ngoe na fionga le kai le kua ngai sao se kaimi ia onga. Mai reo se kali mangingo mai le mkanga ruenga mai ngā whaloalo lau fionga. Ufitare. Siri po le avea le awhai o tupe alu whatauina lus fuma le 2 miliona iwa se lau valus fuma le whaafe iwa se lau valus fu ta la mtala whatau mo le mtanga luenga whatoanga whainga whaiva vaenga le whamtalanga o e whina ngalo eisa anua ma le ioe au ese le ai wa manu malo le ioe pisinisi ala manuia maleipa au whai o tupe alu whatauina luas fuma le tasi miliona whaafe wha se lau fuma le fitu ta la po le avea le ia tulai mai le sui O te fia fesili pe ai se a lau fionga le. O fono wa be se ina lu se lau wafe ta la le sa fu ina taluai. O se so swani na malo mo va na to mot. Contribution to the private sector. Lu se lau wafe le sa educate a le wa matar tu pele o le ai. Tamo mole. Tu le mero whionga le min staff. Whionga fonga talai. Ia Ale sei tula mai so swani pasau ina taimi. O le vanga tupe lea o mo ngā luenga whawai taimi. Ne peona mai lalo le tanga luenga lea. O le ngā luenga whawai taimi sa amata lia i le MCO. Awe la e le official tupe. O le official tupe la le sa ia le voto e mai i le MCO. O le se mafu anga tulanga lea ua lea to iai se ngā luenga le official tupe whai i ngā luenga whawai taimi. O leo wa mai I ai wa whentu langa le selection fitfiri ina o lato e o po kalamelea o e whatino pera official tupe pe o le la whatino fo I le official leo o le MCO sei tu le mero whionga le sui parmia lau fionga le foga o ia tu le mero whionga le min staff. o suiga le ua ia i le taimi lenei na ua tulaʻi mai le malofou ia i le tatou vaega lea o le lip sa iai lalo le tatou matagaluega o tupe a leo toe foʻi le tatou matagaluega le MCO Nalo ma le whatai. faaloalo Fesiri po le avea le awhai o tupe alu whatauina lus fuma le tasi miliona whaafe wha se lau sulfitu ta la matala whatau mo le tala. O le talia mai la ta fasili lau fionga. E lo se la wafe le wa ese mai lalo. Allocation le sa tu le private sector. So swani mo amul mole la plan ma fo.
ona le fesili mai nai tangata ia sa masani mo sosoani ia. Ia, la whatoro, e malo. Sano mai lofi Mr. Fonga fetalai ia o swinga ia o lewa pase atu i le tato support o le hap i le paketi lua lima lua ono le administrative support lea ma le whaaloalo. Siri, po le avea le awhai o tupe alu whaatau ina lua sifuru maritasi miliona whaafe whase lau sifuru marifitu tala. Matala whaatau mo le mtanga luengo pisinisi ala manuia ma leipa ma vaenga o le whamtalanga. O e uwhinangalo iei sau no male ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. So ta inga ma whamtalanga te konolosi, au whai tupe alu whaatatauina. Se furu ma le tasi miliona iwa se lau fits furu ma le tolu afe, lua se lau ono se furu ta la. Fesili, po le avea le au whai tupe alu whaatatauina se furu ma le tasi miliona, iwa se lau fits furu ma le tolu afe, lua se lau ono se furu ta la. Matala whaatau mo le mtanga luenga fsota inga ma whamtalanga teknolosi. Ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo iei sau no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. A onga manganu, a whai tupe alu whaatatauina. Se lau tolu sifuru ma le 5 miliona wha se lau ma le fitu afe iwa se lau valu sifuru ma le fitu ta la. Fesili. Au whionga zongafon. Ia. Hai. Fesili, sau noi. Te lele whai titinga tupe lea wa tasi tu sa tasi tesima leono miliona lea wa ave anga le SQA sa ave e leono tesima leono miliona tau sanga wha tupe ntia nei rau pa ui lalo le 5 miliona tasi tu sa tasi tesima leono miliona le whai titinga lona lua e tasi le miliona lea wa vese atoa mai lava lalo le budget education budget sector budget support e miliona atoa tupe nasa ina a lea wa vese ia ma le silon tolu o le fu tu vai atu le vanga tu pe ale e ave metal so ta inga valse la valsu wafi ile ofiso a onga ale ma ta wili fa nga ina fu tal wai wala ma fu anga ma fa la lava Ia o whionga min sta. No, whionga fong fitalai. Ia, Ka le fesili le tato one government school grant. Whapoponga na wa iai, whamolmole, po le ale fufuanga mo le whapoponga wa tulai mai di meseda wafi. ia, se tu lai mai le cabinet. O whionga min sta. Tausanga ina tato fisili e tu mai e taua i o le whaailoa mai o tato output number e whaingo fia e mato tari atu. O le ale output number le se sau no ai le o whionga le. Yeah, okay. One common ground. Ia, whanso soan mai le ona le fisili au po nampa le se isu e mai le whamomo. O ia. Ia, atono le... O le fisili le one common grant se si tanga le iai le mai suval miliona suvalu te si mali miliona sa o lea lau whionga al whaipule. Ia, na lima se la wafi whapopo le na. Ia, dona winga o lea iai nisi vaenga o lo o iai le whapoponga le na ma le morisi la fia lau whionga. Fesiri po le avea le au whai o tupe alu whaatauina se lau tolu sifuru ma le whami. Kong talai se sila le lalo le. Il vaenga le o le new fence for Samoa's culture. Nae wa avese le wose lau lima sifuru wafe le se mea o ia se i fam mai se fam talanga il mafuanga. Io e la whionga al fonga al fono whamolmole o la ka fesili e tolu o te fesili ia ale ai a whaina o si ta ua le tia mau e milionga a koa le kupe lea le education sector budget support e whata ua lea tutuli a tole tato malo le whaonga a lea vese a toa le miliona ta la e ngata lea o le vaenga le SQA sa e tasi te miliona ta la wha e kikiela ko pakeki whamolmole O tau sila fia le au po nampa po le page le. O whionga le whong fitalai. I tula i atu mo le angang whaloalo no sasani le matu komiti sa ilo iloina. Ia, sau noa mai sui. O le miliona le sa noa iele sui le whalata toru. Ia, na ua whaatope ia hol kalame sasani e tawala mai tato paanga. Le ile po kalame le Australia o le tautai na e whan mai lalo le.
Palemene tatou paanga ia le miliona lea. Malo whaftai. Siri po lea vea lea whai o tupe alu whatauina se lau tolu sifu ma le wha miliona wha se lau ma le fitu wafe iwa se lau ma le fitu tala. Ma tala whatau mo le mtangaluenga wa onga ma ngā nuu ma vaenga o le whamtalanga. O eo fina ngalo iai sau no ma le ioe. Au ese lele ai. Ua manu ma lo le ioe. Mtangaluenga o tupe. A whai o tupe alu whatatauina. Nā whionga whawhetalai. Ia. Sili atu I le Sau no maitsu. tātou vanga leo government policies initiatives. O leo matawatu tu ititia ia le pensini ho leo mo le pamual pensini al malo. Sa 5 miliona lo pa o 3 miliona po le mafuanga. O sili mo mo le na sino na lua le fanua lea o le position. Ia. E tā ua lava le talia wa iatu. Ia. Sei tu atu le minsta. Ia tu malai mai lo whionga le minsta. Ia, lau fionga le fonga petalai. O le fesili le fionga sui fai pule. Po le ale se senga 5 miliona nga I 12 miliona. Le taimi o le chakom, ia o le asa tele ni paonga ina ia le tatou pausa lea. Ai o le uko e normalize ia le whaatinonga o tatou supplies le taimi ne ia o le au ngatonu le nā wa pau mai 12 miliona. Mal whaaloalo. Nā whawhetalai o silo na lua. Mole. O le land acquisition le mai I whaatesi ma le 5 miliona a le bracket le ACC o le alaifi ma malama po le whanua whaatau le ACC po le whaatau le malo I lalo lava I le whaasolonga o a fo io o a tina e ma le vanga ngā o le budget le tanu atuai o le fisiri na le land acquisition e a ma le fisiri mudi la o le wauto e mai I le lip o le mai I se la wafe e a le tau ma nen fisili o la wa ave o ma tupe fa ile lip I lalo le MCO ia le mata watu le se la wafe o le mo le lip I lalo le finance tanga luenga tupe o le sa o le la se fa mamala manga o le tulaga o le ai I le lip o lip wa ave o le MCO Ia, o le avano muli le o le sui mo le mtangaluenga le sau no melo whionga minsta. Ia se tadi mo mua tatou whātesi ma le 5 miliona. Ia o tatou funds lea o lewa procure mai o le ACC I le whanua lea I talane o le tate. Ia o le naunau tainga ma le tapenanga. Ia extend ia I ka paka fo iwa. Le lava ia ka paka le tatou tate. Taimi nei, mal whaaloalo. Ai o le... Ia, le sui o whaletatu. Au tūlanga lea tatou lip. Ia, o vaenga ia o lea ua see ia le tatou lipa nga I le MCO. Ia ato no nai vaenga ia o lea o tutoe I le tatou lip program lea ia le taimi nei. Matanga luenga tupe. Tai. A whionga e. I wasiri tu vanga tupe le 1 miliona. Le ave nga il Samoa housing and concession. Sa ufa pea ufasi leva le tu avesi tupe. O la tonu mafua anga ua. Wa o leva na e lava le fa foi fa la tonga malo. Alo wa ya tu le la auto ya veli si 1 miliona le fa mun. Ia, fa time fa sili. O nisi o vaenga le na bata wale. Panga malo le nei. Le wa ia ia vaenga tupe mua ia. Ia o tatou vaenga tupe mua le 1 miliona. Ia e anga I lava Samoa housing. Ia o le 1 miliona. Ia e anga I tatou faltupe o atinae. Ia mo vaenga masani mal whaaloalo. Fesiri po le avea le awhai o tupe alu whatauina se lau tolu sefulu ma le 2 miliona valu se lau sefulu ma le whaafe. Tolu se lau iwa sefulu ma le 5 tala matala whatau mo le mtangaluenga o tupe ma vaenga o le whamtalanga. O e finangalo e sau no ma le ioe. Au ese lele ai. Ua manu malo le ioe. Mata upu tau le vai fafo ma fe fata wa inga au fai tupe alu whatauina. Tolu sefulu ma tasi afe valu se lau. Ia. Olo ia ile fau la vea ile sui o lo tofanga. Paftai tula ya tu male fadoan. Ole fa fasili fa nga solong ol tatu nga wenga. Ole o tatu o mai le au ile linga o meta tasi. O mai tawina. Ole tali foi tau ia le fionga il minsta.
o le tala o le tupe, o le tala o le tupe al malo, a le ilo ilonga, o le wata atia ia le ripoti al tatou komiti o tupe. Sui o le mauta le nei, e au ili ilina le tala o le tupe. O mai tauina o le tūlai mai nisi o sui o le komiti. Ia e anga tonu amanua o le fesili, ia lau mea. O le tūlanga masani sa tatou sawai. O le autu lava o le tali i mata upu ia taitasi, o le tatou komiti o tupe. O le saunoanga al kapeneta, e saunoa ngai i whainga whawai. Ia, pe o le fesili le i lau fionga. La e lau ngā o le tatou komiti lea. Ia, malo whaftai e o le foi mai tau atu o le na sosani mai foi leisi sui o le komiti le na tali le fesili. Ia e manatu ia o le alava e sosolo lava e whainga whawai tu sa o le vaianga wo ia le tatou ngā ruenga i le ne ia fiafi ma le nganga whaloan. Lau fionga le whangtala. Ia sauno. O te mine o te telefono o le komiti. O te le lopo fio i te telefono. Ia, o leo whafonga mai le fionga le telefono o le komiti. I le tūlanga lea, ia awa lea na maua lea e ngalue mai fo le isi vaenga le komiti le lato komiti peon sauno. Ma le sui o le vai maunga lea iai. Ma le anganga whaloalo. Fesili po le avea le whawhai o tupe alu whatawina se lau tolu suma le 2 miliona varu se lau sifurufā afe tolu se lau iwa suma le 5 tala matala whatau mo le matala unga wenga o tupe ma vaenga o le whamtalanga o e finangalo e sauno ma le ioi au ese le ai ua manu malo le ioi mta upu tau le vai fafo ma whatau wa inga au whai tupe alu whatawina tolu suma le tas ia sauno mai le isu Kai, o te fia fesili ia le vanga tupe lea ua ave le pulenga le oloa au ina tu fafo o lea wa ese fo i le mtanga luenga sa i mo lalo a le ua mai i lalo le mtanga luenga le o peo le ua wakul funding le tupe allocation mai lalo le MFET mua po o yese tu la fono e an le mtanga luenga fo un fatu a e pe e shaal ma fo anga ua to e tu mai i lalo le fa malu le o le Foreign Affairs ma fa la ia latu natu le tali le malo. Ia, lau fionga i le fonga whetalai. Ia, o le swinga o le whainga malo malpitu na inga. O le au pitu na i mai ai ia le Tato Export Authority. I lalo le Ministry of Foreign Affairs. E pei e ta oto le lei i tūlanga le trade. Pei o le vaenga le nā ua iai tonu le vaenga tupe le al Tato Export Authority. Al whaaloalo. Ia, e ua vanolo na lua lau fionga. Ia, Ona le le maua mai lisi vaenga tāgol fesili. Po ua fai se tū la fono. Le se tū la fono e operate taili mtanga luenga nei langa tāgol tele vaenga lea. E ua sala ngā mua. A lea ua tue vai futu a mai lea ngā tupe. A lea mātou tele mautinoa. Po ua fai se tū la fono. Se legislation e operate taima administrain le mtanga luenga fau. Hala. Ia, sauna mai le fionga. Ia. Whaftai lau fionga le fonga whitalai. Wa leva o na fono le komiti le al Tato Export Authority. Ma o lo o ngā lua ina fo i mo le whatati o ta ialam whaing whaavai. E manatu ia o tū la fono e sau mulmuli pe a ta atia tato ta ialama whaing whaavai. O ia, o lea wai el Tato Samoa Export Authority Act, lua o lua wha. Ia, mal whaaloalo. Fesili po le avea lea whai tupe alu whatauina tolus fulmartasi miliona valu se lau valus fulmartasi afe fit se lau mo le valu tala matala whatau mo le mtanga luenga o ta upu tau le vai fafo ma fe whatau wa inga ma vaenga o le whamtalanga o e ufina ngalo iai sau no mali yoe au ese lele ai ua manu malo le yoe so ifua malo loina au whai tupe alu whatatauina se lau fit se fulu ia o lo utula i mai afsina tu tula i mai fale atasi moni sina tu le numela fitu lima mal fitu ono fitu lima le fa pe se la uros fu wafe
lima se lau le wa ave ese mai le porkalame whalau loa o puipuinga soa vai tau mafa ma le tumalau tele. Ia ma le fitu ono le whapeo ave ese le vai ngā tupe mo tui puipui tasi miliona ma le iwa sifulu afe. Ia pe se mafu anga wa ta ua wa ave se nai pe mo mia e mo se fu malaloni ma le whaulang. Au whionga le whonga whono. Ia, se tūlai mai le. O te whiafsili atu le output 11, sutas. O le mtata aua tele le vaianga lea, le output lea, o nanga ia whale mai tele le mtotua. A leo mata wina, lua te se miliona le vaianga tupe e wha iti ai. O se vaianga tupe tele. Ma suru iwa afe, pe tia lo suru afe sai ai. Lea ua sau ilalo suru fitu te se miliona. O whiafsili la lea, o no le tatu te le maamlama o mai tūlanga o iei whale mai nei taimi. A le te lewa ngā tupe leo whaititia im tō tua. Lona lua. Whatalawai lisi vaianga lea pitusili on tātou polonga ni vai tau. A le hoi mata wina. O nā hoi whaititinga o lato tara tupe. Po le ane mafuanga. Al whala lava. Ia. Tu atu le malo. Tu sa yo whawila velu. Se whailo mai al budget item no fionga. Output 11. No whionga minsta. Clinical, Sukuru ai sulima. Ia, atono le whafsili le tato clinical. Sa o lea? Ia. Atono le o lea e iai le drop. O ngai ono sfultolu i a position. O laua transfer isi outputs. Malfalo alo. Siri, pore a vera o fai tupe alu whatawina se lau fitsfulu miliona, ono se lau fitsfulu ma le lima afe, fa se lau se fulu ma le wha. Matala whatau mtanga luenga o soifua maloloina ma vaenga o wha mtalanga. O eo fina ngalo e sao no ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malole ioe. O fea tonu le mele. Lea e miliona lea sa iai tausanga taluai o lei ma se mea o iai. Supplyinga i o tātou vaccines ma le fsilo la lua. O le tātou drinking water quality. Lea iai le se lau wasfulu a fe lima se lau e tausanga taluai. O le fu le se mea. O le soifua maloloina le tsau no i. Soifua maloloina. Ia a le ua umala luatu fsilua mai vo le. Le tau tua o penga tulai mai lau whionga tai o le tuangai. Whamsinonga. E tau tele lau whionga mei. Ia. E a fia ai le soifua tātou tangata. Ia. Ai whamaruru atu o le i lau whionga o le vaenga le o le tua wanoa tua le taimi tango fia o tōli poti. A le fsili le ua umana a mai le tali o le fsili le whongfitalai. Whamsinonga mpulenga tau whamsinonga. A whai tupe alu whatauina. Ia o lo tulai mai le whaula ve le vaenga le. Pe o le matau atu le whale whamasino le whaisawai le pe e le o yeise se tupe o toe whaanganga pina le 5 miliona le sa ye. A le la wha moe whatau nu whale whamasino po le ase tūrango ye. Ia. Tari mai malo. O la foi le... Tem whamal mole. Whainta o mai fsoswani mai le e tūlau po le output. Sfulua. Le tūlau e iwa lima li. Au whionga ni mista. Whionga le whongfitalai. Mo sa wanoa. Ia, sau noa mai le. Whaftai mo le wanoa. O lo i tutono li poti le mātou komiti le. Ia, sau noa mai. Wenga tupe lea. Ia, a o le tali mai le mtanga le wenga. La waf whamatu atu i lalo le special account. E tālia ila matalia o le poloketi le i le ofisa whamsinonga sa longa. E sa o le whamsili sa ilwa ngā tupe le tausanga whal tupe taluai.
ia la ru fa se e tu le special account se Italia ia vanga mo mole o concarvate ia me se foile ia vanga e ona tapena mo bloqueti le lo fio Faftai, famnino le vaenga lea. Fesili, pore a vela fai o tupe alu fatawina, luas fur miliona, valu se lau fits fur marfitu afe. Ma le tolu tala, ma tala fatau mo le mtanga luenga whamasinonga, pulenga tau whamasinonga, ma vaenga o le whamatalanga, o eo finangalo e isa no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Puna oa fale natura ma le sio manga, au fai tupe alu fatawina. O fionga fonga. Ia, se tu lai mai fale atu toru le ai. Aftai mo ha mo le lava le taui le mo le energy crisis compensation. Taui hole le tolu te si mat family on. E hi fsili ne suipe fa fea on fa soa. Ala ho en me ang va ai tangata. Lona lua. O le tau singa mo fa mai no tato fale le taua. Fitu la wa fe tu pesa ia taluai. Ale o pa o mai la lo tolu se la mo tu po fe. Sili e tolu se la wa fe tu pe fa titia. O te whia lama po lea me o te lea le nei whai titinga. Ia a lea te le tu nei vaianga sa launga ai i ta ua o nei whale. Kauna tolu. O lau put foa, e miliona se tupe lea whaanganga e maua mai. Me o pe mika i al ka inga al ka ko wama kua. O te tau ona tiltilam o le te whia lama. Pe whawhewhea ona ave pe mika i e pe fia pe mika al kausanga. I ka inga al wama kua leo tātou, o taunu whai tete. Ia, malwhala lava. Ia, tua tule. Au fiona le fonga fitalai, o tatou public toilet maintenance and cleaning, ia o leo wa iai le pau, ona o leo transfer le vaenga le operating. Lona lua, o tatou energy crisis compensation, e tolu tesi ma le family ona. Your compensation lea na afia ai ia tatou household ma pisinisi. Le taimi o le tatou power outage man whaaloalo. Fesili, pore a vela o fai o tupe alu fatawina, tolus fun marifitu miliona, lua se lau valus fun maritolu afe. Lua se lau fas fun maleono tala. Ma tala fatau mo le mtanga luenga puna oa fale natura, ma le sio manga. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo eisa ono ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Leo ngā luenga tau whale pui ma le toe fuatainga. Au whai tupe alu whatawina, ono sifun maritolu miliona, ia, sei tūlai mai lia whale ata lea, tūlai mai momo. Aftai. O le tō nginga leo, sa 2 miliona leo, pa u ialo miliona. Ia mo se wha manga o lea, pa u tele, nuna nua. O lea lava le, tūlanga le tato fo mai whapitoho lea mai whafo mo le, tau tonga o mai o foi o tata mai liu pathologist. Ia le ua e tu ia ile si vai nga tu petele lea. Le asa tala mai o ia vai nga mal fala lava. Le avano le fionga te tau. O le afu o le vanga tupe Interpol. Leo ua si ilunga le selau ono whaafe. E mwhai ana maisin whamtalanga e le mafuanga si. Ia, tari mali malu. O le ale budget item le lau fionga te ita i le tuangai? O le budget item e lai, po le page. Ia, sfuktasi lau fionga le minsta. Sutasi. O nga i lau fasiri a nga i tatou operating expense lau fionga? I tu lau se lau suru ono ngana whapertani. Oi se lau ono sufa. Lau fionga i le whangwhtarai pe whainwhisoani. Ia, sau no mai lau fionga te teifono. A maruru wat o le taletu le fasiri le pau i lalo le tupe whaalu i tongi ngā leo mai le 2 miliona i le miliona. Sa 2 miliona o no tāpenanga o tongi ngā le paitengur o le whono o le tātou kiuka. O le vaenga tupe le pathologist. Le ie le lua se lau msfuru afe. Ia o la sa iei se fufuanga al mtanga luenga. E whasa launga luenga. Le la whaatali lava se qualified pathologist. Wow, ngā luenga ie e den whaina whaisos fu mai. Ai o te minei, o lae iei
pathologist mai fiti. E whai masau e whaatino susuenga ia. I te mea vanuai, mai whaelo tel. Siri, por a vera whai tu... Ia, sei... Interpol. Ia, la foi li tu lau fionga. Whapetano. Ia. Ole tu lau sultasi whapetania meia ele tau ana matou. Ona matou ta utua. Ona tau te sirafia, o le pati tau tau. Ato committee se so ni mai le vaenga le ole rent and lease le Interpol. Ole pe wa o fa teleina mai le iwa sufa fe anga se la wono sufa fe. Ia. Ia sa no mai le telefono ko Sony atu ile. Ta pulea. Ia le unai outstanding arrears ole o le tato membership ile ta pulea ile Interpol. E se whamawina le komiti te mi whatata nua tanga luenga leo ma whaaloa te lava. Siri, por a vera whai tupe aru whatawina ono sfuma le tolu miliona, ono se lau tolu sfuma le lima afe. Valu se lau fit sfuma le tasi ta la matala whatau mo le mtanga luenga o leo, ngā luenga tau whale pui pui mo le toe fuata inga. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo fina ngalo e sa ono ma le ioe, au ese le ai, ua manu malo le ioe. Palemene ma le kapeneta, au whai tupe aru whatawina. Ia, o tulai mai a. Sutei tau le tu. Lalo me o transactions on behalf of the state, tu lau se lau no lima, so ni tuai. Mai le lima suru wafe ta la mole. A toa Samoa, fono a toa Samoa, a siri atu le tulanga lea. Na leo tatu te atu te ese mai le. Ta garuenga le vai fafu. Wai ala hui wai, ala hui a mai le luse lau wafe mo le fono lea. O la le se ngau o wanga tupe nei e se lo se la wafe le fono atoa Samoa meeting ila lo le paketi le foreign affairs ala via mai mai di masulu wafe le fono la valetas atoa Samoa meeting la lo official palbia si da tu podade mafuanga ia se tu la mero fono ia o fionga le fonga fetalai ia le lopo se di masulu wafe le ai fuafua moni me alofa ia mo le atoa Samoa Malfaloa? Ia, Palemene ma le kapeneta o whai tupe aru what. Tulai mai lau. Ilea. Ia, sau noma. Tau tele lalo le Samoa returnees. Charitable Trust, page 126. Leas fitsuluafe. Lea ua sitia se la wafe. La tauia au te manat ai o la tauia o te ngata soltu la fono. E atunu I fafo ma o toi fafo I mai I Samoa nei ma kiri ai o ngakere sol kulafongo I Samoa nei se ia mai whamtalanga I le tulanga o le selawa whelea po o to fia le au whai o la tauia wa iai tutolu o le trust nei Tuna mero whima minister Ia atono si tanga le atoru sfulu wafe malfitu sfulu wafe le mawai se la wafe Ia o se fautuanga na au mai le kapeneta le yensi tanga le wa o mawai le whainga se la wafe. Malwhalol? Siri, pole a vea leo whai utup. O te fia mamlama pe o ko fia leo whai. O la tone sol tu la fono o fafo I mai Samoa. O lo ye pe ne temil ne rea wel fik sulu a felea. Leo whai o lato ua. O fionga ile. Ia, tula melo whionga te teifono komiti. Tula melo whionga te teifono komiti. Ia, whamalo lua tu ile whionga te teifono, ele fisilingi e komiti pe o tō fia le leo whai. O e o leo returnees. O le sitanga o le mafuanga o na o le saule tato malo ile board. O lo Yesu i le malo o Yesu sui private sector. Ia o le saule tato malo sosoani ia ngalue ina ile po wanga luenga fatino ile mtau pule mal falo te lava Sili pole a vela fa tu pe alu fatawina se furma le tasi miliona tol se lau fits furma le vafe fits se lau luas furma tolu tala matala fatau mo le mtanga luenga le Palemene mal kapeneta
ma vaenga le whamtalanga o eo finangalo iai sauno male ioe. Au ese lele ai. Ua manu malole ioe. Tiute. Au whae tu pe alu whatawina iwa miliona malu se lau sifuru marifitu afe lua se lau wha sifuru maritolu. O lo tula imai le fisili. O se matawina lau fionga ua. Tere output sia ua vese mai lalo. Ma tuol taim sa tu whatasi. Ia sa iei i lalo le. Matanga le ngatasi. Le lau to ya vese le tiute. A vese ia le revenue. Ia pe leo ave uma ia vaanga ia i lalo le revenue. A o output ta ua nei fa lima sutasi marsulua. O mea kau audit investigation, o mea kau whainga whawai, o mea kau loia, ia IT, tunanga pina, o lau fesili la. Pe koe whatum, pe toi eini whapea i lalo le vaanga le tuti. E toi whatuina eini vaanga le division sia. I lalo le vaanga o tuti. Ono leo pe falling off avese mo my positions avese mai matangata transfer i lalo le revenue alela o le intangata fa ngalwenga le ni ava no i lalo customs determinate ma fala lava ya lo fionga ya lo tula mai lo fionga te fono committee sa no mai lo fionga ile fontalai ia ole o vaenga le output sai e termina na tasil mtanga lwenga o lala o vai lava output te tarfia ngai lava mo le mtanga lwenga o tupe maua ma output se tarfia ngai lava ma tanga wengo tiute ma falo te lava Fasili po le avea le fai tu pe alu fatawina iwa miliona valu se lau se funu ma le fitu afe lua se lau fas funu ma le toru tala ma tala fatau mo le mtanga ia sauno mai lau Fasili atu i vanga tu pe ia sau i lalo page 142 revenue to the state ia on sa waile lalo sa ono sa lau fixu ono miliona e le tausanga lea na tenei a lea e sa lalo le domestic funding e le se mea se ia mai sina se vanga nala lalo le non-tax revenue o lo iei le vaenga faselau valsuru faselau valu miliona se ia mai na sina whamtalanga. Ia. Tuatu, ia, o lo tula mai le whionga le te whono komiti. Sauno mai. lo fionga le fonftalai o le lon se lau fitsfulu ono miliona fitse lau toso tasi afe valu se lau sfulu valu tala i le vaitaimi au tasi le mtanga luenga o te mila nei o le fase lau valu miliona valu se lau fisu tolu afe fase lau valu tolu afe tala o le tupelea o le fuafuaina e koleti e mtanga luenga o tiute a o le difference o na estimate e collect a oina e mtanga luenga o tupe maua ma falo lap Fasili po le avea le fai tupe alu fatawina iwa miliona valu se lau se fulu ma le fitu afe lua se lau fas fu maritoru tala matala fatau mo le mtanga luenga o tupe ma vaenga o le famtalanga o e finangalo iai sa ono mali yoe au ese lele ai ua manu malole yoe tina mata mai tai ati na nu mafio anga ma so tai ya fai ma tupe alu fatawina se lau ma le fitu miliona se lau ono sfun ma le fitu afe valu se lau lua sfun ma le iwa tala o lo tula i mai le fau lave ia le lava lau fionga o e tu lau se lau lima fa fai le ina ia o le whanau laiti le mai early childhood development le sa whao ngā ina i le lua se lau lima sfun wafe a le wana i se tupe mo le nei tausanga wha tupe la sa valia po le ale se tala e wha mamala mai le vaenga o le toe e se wha tawa ino nei whanau laiti ia ia se tu atu komiti mari malo tuna mai lau fionga ni stau se lau lima ia lawa fionga le fong fetalai ia ole ile yo lo fata wa la balta to early childhood lawa fionga ai ole lua se lau lima sulu afelea ia e pe relate le kako ile fono sa fatino ina ile lua olua palu olua lima mal falol
Sili po le avea le whai o tupe alu whatauina. Le vaenga le Sauno mai. District and Community Development Program. Tasi le malima. Le sa 5 miliona. Le ua iwa sultasi tes malvalu miliona. Se ito e o mai po le atonu le mele la ngai. Ia, whaftai lau whio pe taitai. Ia, E ona maua o le 1.8 ngā le tasi tes malvalu miliona nau watu paketi le tausanga whaltupe nei. Ia, tasi miliona le nā watu tasi o le tausanga o tuanai. Ai e le miliona o le si tu maro le whatanuinga malwharoala. Fisiri po le avea le whai o tupe alu whatauina se lau ma le 5 miliona, se lau ono sfuru fitu afe, valu se lau lua sfuru mariva tala. Ma tala whatau mo le mtanga luengo tina ma tamaitai a tina o nuu maanga fisotai. Ma vaenga o le whamtalanga o e fina ngalo e sao no male ioi. Au ese lele ai, ua manu malo le ioi. Ngā luenga whila ua inga ma tina e ese. Au whai o tupe alu whatauina. 5 miliona, lua se lau, lua sfuru tala, 5 se lau, lua se lau, lua sfuru afe, 5 se lau, se furu ma le lua tala, o lo tula i maili fisiri. Whainga whawai al malo lea lau whionga mai ngā se lau fitu 5. Pea se singa ma o le puma mai la whai ma la vai. O le ua vese uma atoa vai ngā tupe ia. Nono winga la o le ale toi whaia ia ngā ruenga pea. Po le ane mafuanga e tāu o tele. Mea ia wa se singa ia ma inspection si e mea nei. Le ane mafuanga wa vese ai, dona lua. O wha tupe ina le o le tupe le ave miliona ngai mla valele. I le se me whenga ruenga po. Mea wha atau mai tupe fo lea le APS Space. Le vaenga lea miliona lea pea. Ia, ma wha lava. Ia, tu atu lea vanoi. Komiti. Ia, sao no mai lau whionga te teifono o komiti? Lau whionga i le Fonotaga whiafsile toa i le tasi miliona le refer ia i le ave le Samoa e Port Authority. Sa o lea, wha mulmula. Ia o le toi whaalei ai o ngā ruenga whaatino. Especially mo i tu tau safety ma security. La vei ma security cameras ma mai tūna. Mai whaaro te lava. Fisiri. Ia, o loa wano muni lea. Le ori o te siri na o mafuanga na lau whionga e le utalia mai le vanga ta ua le division vanga tupe atoa le ove ese yasi e singa. Po e se an mafuanga. Ma le sira vaenga lea o le utifie lua. Pe e sea ua toi avel tupe le mla valele o le e ao la tau tupe. Le pei o le walu nunga le fio le security mtulang wape na wae. E a le te fōringa mai toi wha tupe ato le malo i le vaenga tele lea e ma whala lava. Ia, tu le mai lau whionga ni mista. O le tūlanga lava leo tātou sanitation inspection. O water sector provision i o leo transfer o mai le implementation output. I lalo le operation. Malwha lalo. Fisiri, po le avea lea whai tupe alu whatauina, 5 miliona, lua se lau, lua sfuru afe, 5 se lau sfuru lua tala. Matala whatau mo le mtanga ngā luenga whila ua inga matina ese. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo iai sau no mai le ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe, loia sili, au whai tupe alu whatauina, 5 miliona, valu se lau whasfuru afe, tol se lau tol sfuru tala. Fisili, po le avea le au whai tupe alu whatauina, 5 miliona, valu se lau whasfuru afe, tol se lau tol sfuru tala. Matala whatau mo le official loia sili, ma vaenga o le whamtalanga o eo finangalo iai sau no mele ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Pule masu e tusili au whai o tupe alu whatauina, 5 miliona, tolu se lau whasfun ma le iwa afe, iwa se lau fitsfun ma le 5 tala. Fisili, po le avea le au whai o tupe alu whatauina, 5 miliona, tolu se lau whasfun ma le iwa afe, iwa se lau fitsfun ma le 5 tala. Matala whatau mo le ofisa o le pule, masu e tusi au, ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sau noa male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisi o whainga palota, au whai o tupe alu whatauina, 3 miliona, iwa se lau ma le fitu afe, ma le ono se furu tala. Fisili,
Po le avea le awhai tupe alu whatawina, 3 miliona, iwa se lau ma le fitu afe ma le ono sfurtala, ma tala whatau mo le official commissioner o whainga palota ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sauno marioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Whai lau tusi o le fono au au, whai tu la fono, au whai tupe alu whatatawina, iwa miliona se lau fitu fumatas. Ia, olo ia fisili sauno mai. Ia, lea le fisili atu ai lau fionga le fonga fitalai. I tato wanga tupe ia alu komiti. Po o la vea inga malauni o kako komiti. Ia, me whara lama. Ia, po o la vea i malauni o komiti. Ia, tulai mai le komiti ma le alauni o komiti wha Palemene. Masalo le sao leo le. Ia. Tuna mele fionga le teitei whono komiti. Ia, lau fionga i le whomftalai, o i lalo i le civil list le whasela wafe. Le i le pei al tato edo i le Legislative Assembly au le tonu le civil list. Lo fionga. Siri, por a avea la whai tupe alu whatawina, iwa miliona se lau fits fun martasi afe, tol se lau fits fun mole ono tala. Ma tala whatau mo le official whai lau tusi o le fono au whai tu la fono. Ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sau no mali ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisino sulfa inga, au whai tupe alu whatawina, tasi le miliona, valu se lau fits furuafe, 5 se lau valu se furu ma le tolu ta la. Sili, po le avea le au whai tupe alu whatawina, tasi le miliona, valu se lau fits furuafe, 5 se lau valu se furu ma le tolu ta la. Ma tala whatatau mo le official komisino sulfa inga ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo iai sau no mai le ioe, au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisi o le au whainga luenga, o ngā luenga le malo, au whaia tupe alu whatatawina, se furu ma le ono miliona, iwa se lau lua se furu ma le ono afe, wha se lau iwa se furu ma le toru ta la, fisili. Po le avea le au whaia tupe alu whatatawina, se furu ma le ono miliona, iwa se lau lua se furu ma le ono afe, wha se lau iwa se furu ma le toru ta la, matala whatatau mo le komisi, o le au whainga luenga o ngā luenga le malo, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo iai sau no male ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Whainu mela wha maumawina, au whai tupe alu whatawina, 1 miliona, fitu se lau, iwa se furu ma le 5 afe, 5 se lau, 1 se furu ma le fitu ta la, fesili. Po le avea le au whai tupe alu whatawina, 1 miliona, fitu se lau, iwa se furu ma le 5 afe, 5 se lau, 1 se furu ma le fitu ta la. Ma tala whatatau mo le official fwai numela wha maumawina, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo iai sau no mele ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Ngā luenga tau ala manuia mati nae al malo, au whai o tupe alu whatatawina, 2 miliona, iwa se lau 5 se furu ma le 2 afe, wha se lau 2 se furu ma le tasi ta la, fisili. Po le a avea le au whai o tupe alu whatatawina, 2 miliona, iwa se lau 5 se furu ma le 2 afe, wha se lau 2 se furu ma le tasi ta la. Ma tala whatatau mo le mta ngā luenga, o ngā luenga tau ala manuia mati nae o le malo, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo ei sau no ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Ta alonga malanga oa mo le fia o tangata, au whai o tupe alu whatatawina, se furu ma le tasi miliona se lau 1 se furu afe, ono se lau ia o lo tulai, ono se lau 1 se furu ma le valu ta la o lo tulai malifisiri. O le lua se lau afe lea sa tu ese mo le Friendship Park. Le hole i tua, o le wa vese. Ai matawina e mo mia tele tupe e po fele wa vie. O ne mo mia tele tupe le maintain ai le. Il tato paka le Friendship Park le. Po plamo wa vese ai, palo. Ya fio mo fo vitalai. Ia o lo tulai mai foi ma le fisili le. Ia sau no ia lo fianga. O le fisili fi mamala mai o le
Vai ngā tupe nai whanganga Sports Development Fund. Ngai soi foi lalo ma le Friendship Park. Sa lua tesi ma le 5 miliona sa whaalu inai le tausanga wha tupe o tonai. E ala onsi inunga le onga milionga. Papsi ni atu polan ma fuanga le ale me whaonga inwa ngā tupe lea. Ia te watu le tūra i mai le te whono le komiti se. Sano mai. Ia, lo fionga talai fi Sonia tu. Tali siri leo le lo se la wafe sa e Friendship Park. Sa whaanganga e Friendship Park bole tau sanfa tupe luo ua whaluo lima. O nā ua feature i tonu le output 6 i le tau sanfa tupe nei. O si tanga ma le lua tesi ma le 5 miliona i le 1 miliona. O se tasi lo vaenga o le anamatau o le vaenga whauwhai o le uwhatino tau sanfa tupe nei o le 1 miliona allocate i sports development tau sanfa taitasi ma whalo te lava. Sili, po le avea la whai o tupe alu whatauina se furu ma le tasi miliona, se lau ono se furu afe ono se lau ono se furu ma le valu tā la. Ma tala whatau mo le mtanga luenga o tā longa malanga oa mo le fia o tangata, ma vaenga o le whamtalanga. O eo finangalo e eisa ono ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Komisi o le toe fuata inga o tula fono a Samoa, au whai o tupe alu whatauina, tasi le miliona 5 se lau ma le fitu afe, 5 se lau valu se furu ma le fitu tā la. Fesili, po le a avea le au whai tupe alu whatauina, tasi le miliona 5 se lau ma le fitu afe, 5 se lau valu se furu ma le fitu tā la. Ma tala whatau mo le komisi o toe fuata ina o tula fono a Samoa, ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo iai sau no ma le ioe. Au ese i le ai, ua manu malo le ioe. Fanua ma fuanga fanua, au whai o tupe alu whatatawina, se fulu ma le tolu miliona 5 se lau ma le iwa afe, fa se lau iwa se fulu ma le tasi tā la. Fesili, o le avea, ia, o lo iele, Ia o tana fia malam lava po o fea lea ua ave iai ma ngā tupe ia ma komiti ia le komisi o lea o whanua, o whaadanga nuu. Ia ma le komisi ma le pule wha mau o whanua. Le sai va ngā tupe ia lua se lau suluono afe ma le ono suluono afe. Po ona mea ua le toi e komisi pe e sean mafuanga a mole. Ia. Fuanga whanua, komisi o fuanga whanua le ano liu leo le fasili. Ia, olo tula i mai le whionga le te whono le komiti. Ia, Saunoia. lau whionga le whonga whatalai, ia whiwsoni atu le taupule, o lau e lalo le output 5. Au tu fatasi le output 5. Ma whaloro te lau. Fisili, po le avea la whai o tupe alu whatauina, se furu ma le tolu miliona, 5 se lau ma le iwa afe, fa se lau iwa se furu ma le tasi tā la. Ma tala whatau mo le mtanga luenga o whanua, ma fuanga whanua. Ma vaenga o le whamtalanga, o eo finangalo eisa ono ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Tupe maua, au whai o tupe alu whatauina, iwa miliona se lau tolu se furu ma le ono afe, fa se lau se fulu ma le ono tā la. Fisili. Ia olo tula i mai le whale ata tolu mo le fisili. Ia ona o lea o tātou wawa ia tui tupe ia ua fuafuaina e maua mai. Ia au te leo mautino wa lea ua fuaringa mai o whatau nuu isi vaenga o le navatau, a leo whatau nuu ina isi vaenga pe afsiri atu. A leo tātou te iloa, e te le ia vaenga ia la whaititia ia la fonga. O le voi la sifi lunga le threshold ma le suli mafe lusu afe o tongi maulalo e le toi se tongi o ia le se la fonga tu sa no la fonga ne nga tai lea o corporate taxes ia ma isi business tax le la causa pa u mai lalo ma o va nga tu petele ia le ke le kupel malo e la fonga e fa fea la po la fu fonga o iai Whionga tai te whālo. Ia olo tia mai lau whionga le mistasa o no. O te mine ere e se swinga laua matanga ngā lue tu la fono. Wai mua na wha le tu la fono ma wha sao le lei. I ona whita whairo swinga i e mai tele tono lua whiru ono lua whiru fitu. E ama taile vai ngā pio na i le whala ulo e nā watau, ma le whala lava.
Fesili po le avea le au fai o tupe alu whaatauina iwa miliona se lau tolu sifuru mo le ono afe fa se lau sifuru mo le ono tala matala whaatau mo le mtanga le wengo tupe maua ma vaenga o le whaamtalanga e o finangalo iai sa ono ma le ioe au ese lele ai ua manu malo le ioe au whainga o tupe alu au whaatatauina lu afe lua sifuru mo le lima lu afe lua sifuru mo le ono iwa se lau lua sifuru mo le tasi miliona lua se lau lima se fulu ma le tasi afe, lima se lau lima se fulu ma le tolu. Fesili, po le avea le au fai o tupe alu, au whaatatauina, iwa se lau lua se fulu ma le tasi miliona, lua se lau lima se fulu ma le tasi afe, lima se lau lima se fulu ma le tolu tala, ma vaenga o le whaamtalanga, o eo finangalo eisa o no ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Fesili, o le avea le whaamtalanga ma vaenga o le tulafono, o e u finangalo iai sa noa mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upulua, whaamatu watu ma le whaatatauina o le iwa se lau lua se furu ma le tasi miliona, lua se lau lima se furu ma le tasi afe, lima se lau lima se furu ma le toru tala, mai le whaaputu ngā tupe le matanga luenga o tupe. Fesili, po le a avea le foi upulua ma vaenga o le tulafono o eo finangalo iai sa unoa mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi uputolu, whaamatu watu ma le whaatatauina o le lua se lau lima se fulu wafe mai le teu ngā tupe le tausi ma vaenga ale malo. Fesili, po le a avea le foi uputolu ma vaenga o le tulafono o eo finangalo iai sa unoa mai le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upu wha matu watu ma le whaatatauina o le lua se furu ma le fitu miliona. Ono se lau toru se furu ma le fitu afe. Lima se lau wha se furu ma le fitu tala. Mai le whaaputu ngā tupe ale matanga luenga o tupe. Fesili, po le a avea le foi upu wha ma vaenga o le tulafono o eo finangalo iai sa unoa ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. Foi upu mua ma le ingoa. Foi upu mua. Ingoa pupu ma le amatanga. Tulafono le whaatatauina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono. Fesili, po le a avea le foi upu mua ma le ingoa, ma vaenga o le tulafono o e finangalo iai sa unoa ma le ioe. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe. E whaasila atu o whaangasolo nei le tulafono tau whaofi, o le whaatatauina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono. E au noa ma se teunga. Tolu, tulafono tau whaofi o le whaatatauina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono, whai taunga whaatoru. Tulai mai lau fionga le minsta o tupe. Laua fionga i le fonga fetalai. O te whātu le lafo. Ina ia whaitauina nei le tū la fono tau whaofi. O le whātauina o tupe lua olua lima, lua olua ono. I lona whaitaunga whātolu. Whalua le fionga sui Palemene. O le minsta o le talonga ma alanga o fia ia. E whapea fōni minsta o whamasnonga. Sili. Po la whaitauina nei tu la fono tau whaofi o le whaatauina o tupe lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono. I lona whaitaunga whaatolu. E au finangalo iai sa ono ma le ioe. Au ese lele ai. Ua manu malo le ioe. Stu la fono me whaatanga ina il whaatauina o nisi o whaingo tupe, me whaaputunga tupe, me tanga lengo tupe. Ma le taunga tupe le tau sima vaenga le malo. Malona whaunga ina whaaputoi ngā luenga whaatino, mga luenga whaatino laiti. E tui nā tu mtanga luenga ma ofisa. Ngā luenga whaatino e tui nā tu isi vaenga. Ma ngā luenga o whaia vei msui le malo. Mo le tau sang whal tupe whai wini la stol sifuru ioni lua afe lua sifuru ono. Tau sang whal tupe lua afe lua sifuru lima, lua afe lua sifuru ono. O te whaasile sila atu wa mai au na whanga solo le tulafono tau whaofi o le whaatatauina o tupe. Lua afe lua sifuru ma le lima, lua afe lua sifuru ma le ono le Palemene ua poto. Ma ua whapea o na pāsia le mauta.
O le alala fo ia le fanga le uta a le ofi. A wa o le wali le uta a le solo. Ina wa asa le tupolata i le puapu. O pa ia ma mamalu o sa fo i mawhainga o le tātou maota. O le autu pale ia i le tuu o le uluwai. Ua i u le pi ioa ma ua soli liu pi iama fo i lo tātou a leanga i le tau mawhainga o le tātou tala o le tupe. Ma alo fai o le whaivao. Whawhetai mo le whaatama soali inga. Tātou tāpua i la ia whaiva o le malo i lona whaanga o i o inga. Ai mo o mia tele lo tātou ngā lulue so o tau au ma le lango i ai. Ina ia maua se tali o mana onga o le atunu. Whamalo le usfono. Whawhetai le ono sai ma le whaapale pale le pa ia o lo tātou Palemene. Tā lofa i lo utou whaaonga ngase i le au ma le pō, ona lo utou manatu se manuia mo si o tātou watunu. E le i whaingo fie. Ai whawhetai le mamalu o usunga fono uma. Sa toa lava le tai ma whaatino i le whaaloalo la tātou ngā luenga. Ma lo whawhetai vi ia le li. A fai foi ua sala le la manga i le whatautainga le fonga fitalai. O te asu atu vai malu i o tau fina ngalo. Ia alolofa ma wha mangalo se aleu. Samoa ma lau tapua inga, i o tu langa wha lupe rupe ina. Se ua wha malo wha fitai mo lau titalo ma lau tapua inga. Ua manui ai whaiva o le Palemene. A fai foi wa iai se ngana le Palemene ua sopo utu Samoa i lau whafonga tapua i mai. Mātou te whaato ese atu. Ia lofa ma wha mangalo mai so mātou se se. O le tatalo, tauia ina ia tu mau wha manuanga le atua si o tātou watunu. E tapua i mai al sau wha i ngā sui o matanga luenga. Ia fionga i ofisa whaari whaavai. O ofisa sili o pulenga o matanga luenga ma whaala potonga tuma oti o le tātou malo. Whawhetai mo le tapua inga. Ai mai se o la utou au nanga lango whaawau. Alofangia e le atua lo utou vala awina. O lo tapa au iai le whaatonu folau a le malo. E whawhetai atu foi inisi o le mamalu o le atunu. O lo tātou mafuta pea, ma sao tātou mafuta pea ia tātou tau alumanga. Whawhetai mo le tapua inga. E le whaangalo foi au na ese sa whitai tunga le tautuaina o le tātou tau alumanga. I le nā vai aso, ma le nei vai aso. Lau fionga le ofisa sile o pulenga, ma le au whai ngā luenga, le mtanga luenga o fisota inga. Ma whamatalanga te konolosi e ala i le au nanga a le lua api, ma le TV iwa. Lau fionga le komisina o leo, ma le mtanga luenga e ala i le au nanga whai pea malu o le malo. Mo le puipuinga o le saunga le mu o lo tātou maota nei. Lau fionga le komisina ma le pulenga o au nanga tauti nei mu, ma whaalave tutupu whafuase. Lau fionga le ofisa sili o pulenga ma le au whainga luenga le whaalapotonga o le malosi wha elitise le EPC. Ma le ofisa sili o pulenga ma le mtanga luenga o tālonga, maala ngā oa mo le fia o tangata. Whawhetai tele mo a utou au nanga. Whawhetai tau tua malo, whawhetai tau tua tunu. Whamanuia le atua i o utou vala awina. Na o se whamanatu al fonga whitalai a tātou komiti wha Palemene. A lolofa, ua tatau ana sa ili au tau taitaifono, masui taitaifono, ma whātu langa le whaanga solonga o le iloilonga o ngā luenga. Ua tu ina atu le fono au whai tu la fono. A sila le tātou pepa o ngā luenga. Ua tofu malava komiti ma ngā luenga o iai. O le tele o ia ngā luenga e te tau ana li poti mai le fono au i le fono tanga o te sema.
lua fe lua sifuru ma le lima. Tu sai mai ainga o tātou tulafono tu mau. Ia manatua, e mae ar tātou fono le nei, o na toe fo i leo komiti le mao tātou filau eti ale sana i mulunuu mo au tau fono tanga. Sei tautua na ane au tau pepa e whao ngā ia au tau wilo ilonga, o le afso soani atu fo i lau whai ngā luenga i le tūlanga. E more sila fia, wa tau lima ina fo i le tātou ofisa le whaka, wa ia i aile to tongi o alauni i mo tau fono tanga, a mui au tau. Pea tātou tatala, i alo whangia le atua le afio atu o le tātou maota i le nei a fiafi. Tālo sia fo i le pui pui ngā lona anganga, e mau ai se whai ngā malo longa fi le mu i le nei pō. Ai tātou te lei tolo pō, o te talo sanga atu le afionga le suis fono mo si umu. Se e saunia se te talo e wha umai le tātou fono. Tātou sisi whātasi le fu o le manu malo, le whailunga koluse so whatamale alo ma le nganga paia. Mātou whaftaia lau fio le netu lau le afiafi. Wa e whafonga i ngaluenga whatino o lau Palemene a Samoa. A mata mai lava le lava yaso se i audia foi le netu lau le afiafi lo mātou atua. Whaftai lau piupuinga leo leoa i tonu le nei Palemene. Tonu foi se o mātou atunu le lana tāpua inga. Wa e mele manuia whaiva se o mātou nei Palemene. Mātou te whaftai a foi lau o fio i le netu lau le afiafi. Nisi foi o i la tau o le mwhai foi o na whataunuina o mātou tiute mwhaiva. Ona o le ngase o le tino o le mwhai ai o na mātou. Whatasi le nei afiafi. Mātou te whaftai a iau puipuinga, mau leo leonga i ate i mātou lo mātou atua. Mātou te talo ni nei afiafi lo mātou atua. Wa e whafonga le whelaflafo inga lau Palemene. E ala i luna tamau a inga. Le whasoa ina o le tamau a inga. Leo wa whafonga lau o fio. Ua tali le mātou. Tāru sanga. E pei o na mātou ilio ina ilo mātou atua. Mātou te talo foi le atua le nei tu lau le afiafi. Ia Samoa lana tāpua inga. Ma lo whaaftai. Wa mafuai o na hae. Ma le manuia le whaiva lo watunuu. Lo mātou atua. Mātou te talo foi de nei tu la le fiafi. Mana tua foi de tai se o mātou watunu. I langa fionga i le Palemia o le mātou valavalai. Ona o le sa iringa malos. Mātou te talo i lau fio. Le mana o le wha malolonga. I le whapena ona pai atu i ai o wa au walofa. Whafosia le malos. Toi tali umai feiloai ma lau Palemene. Whau au whatasi o mātou tiute pe o na mātou tofi ai. Mātou te talo foi le nea fiafi. Whamanuia i lana fionga i le fonga fitalai, le sui fonga fitalai. E whai ina o le mātou fono e pe o na masani ai. Iai leanga le leo o lau o fio. Fo ai le malosi o le tino ma le mafau ai mesia le anganga i langa fionga i whai ina o le mātou Palemene. Mātou te talo e whamanuia foi. Ia fionga i sui Palemia ma le kāpeneta. Whapele loa le nei Palemene, i o mātou whaiva lo mātou atua. Tatalo foi ne nei afiafi. Whamanuia se o mātou watunu atoa, i lana tāpua inga whafonga, i le nei tūla le afiafi lo mātou atua. Mātou walau foi lau o fio, o ai o fia maua lau so soani, i e ilo wanga le lei whasoa mo i la tau lo mātou atua. Tatalo whapitoa foi mo le ofisa, o le fono lo mātou atua, le tausi inga, le puipuinga foi o i mātou tono le nei Palemene, ma lo whaaftai. O i lava le mtanga luenga sa i ailonga sao, i a wale Fonotaga le Palemene, i ailo wanga le lei whaasoa mo i la tau le nei afiafi lo mātou atua. I le toi tali watu, sui mamalu umo le nei Palemene, o la tau a inga lo whaatali, i a whape nao ne tulo inga la ua fio, o moli le soifua ma le ola, whape nao no wheloai ma inga lo mātou atua. Mātou wala au foi de nea fiafi. Se teime o le pō la mo moe lo watunuu, lau Palemene, i mātou uma,
ia whapea o nei ai leanga le lei o la ua fio lo mātou tua. Whapea o na mātou wala whai le tai au mua o mātou fōringa pea i la ua fio. I o mātou se mani o mātou leanga. Mātou te to ele o mātou vai. E ala di tongi olanga saunia e lo walpele ina ima mamanga lo ai a mātou nei ang sala. Ona o Yesu i le sua whatamale alo marangang pa ia. Amen. O te whasisilatu wa tolo pōnei tau ala manga le whono au whai tula whono, se iau lia le aso lua, aso se fulu male ono te se malua afe lua se fulu male lima, i le utula iwa tolu se fulu, i le tae au. Au ese lele ai, ua manu malo le ioe,